Io e moni o po le pese ia ua amatei dai fo i le porkalame i le dei vaenga o le afiafi o lo maliu ua sa o lo toai matou. Ia, ele ia se isi maliu mo mafuai o ne tātou sa loto ma maua le avanoa tātou te toe tutu ma le avanoa tātou te toi fo ia i e mau fatasi ma lo tātou watua. I le ola e whaavavau. Pe atu sai ma tātou tau ma whainga i le reiso i fuanga. E pei ona tā ua i le nei i whatunga. Mai o lona whaamaoni, o lona maliu, o tātou sa o loto ai. O fia e tātā le pesere nei ma o whai atu i le tātou producer le fionga i a misa. Ana ia e te toi mana tua ai ia ngā ruenga le lei na whaia e le atua mo e mau. Ioi. O ia o le atua wha malolo, o ia le atua e tali manao, o ia le atua o le fuafuanga, o ia o le atua malosi, o ia o le atua e wha mangalo, e wha manuia fo. Mane ano ia o na wha langinga. Ia po o whata whaitaulanga na o si whengainga ma whesanga i mata ai perfeta ana mua pore au apostolo ma le tua. Ma wha mau whailonga i nai e whailonga ai nei whata whaitaulanga. Ai o se wha manatu e o mai lava i nei o na pō. O lo o wha au pea le mamana o nei o si ngā whengainga. Lelana na le no fia. E amadai le porkalame o se aso a o se pese wha malo si au. Ia ele ngata fo ina o pese wha alenga. Ia ai fo ia pese fo ile le tusi e ilantou wala u whātu pese. I mea tutu por soifuanga manatura o leo langa malona si o manga. Maanga tangata. O lo momoli ma yeise sa vali ma se fe au taua. Ia, o le wha talofa ma le wha malo, o le wha whailoa i ma le wha tulima. E le whaititia Samoa, le atunu pele le fatu, e pele le loto, e pele le anganga. Pele le mafaufau. A wape whaapea e mātou te motu mai ma le taula, ma o mātou no nofo, mawhewhio le pa i o Samoa e atunu ue mamao i whafo mai o Samoa. Su e ale whaamalama. Ma tilo, e peo le tala whamai e loa le Israel, moni e susu elo na whaamalama, ma tilo Jerusalem o le aipa ia. Ia, malo le pale, malo le whatotoa, malo le tautua, sa ili malo, tauta iai. O whaiva alo fia ao le tātou watunu, o tau whaiva malo, ma o tau whaiva manaia. Whaafita ia tu asiata, ma le porokalame. Ia, tauta iai mai o tau whaiva i whanua. O e sa ngā lulue i le wha e ina o le tai. Whaatama soali i ngai le ngātai whale. O a uma whaiva sa o tau pale whea ngai ai. A whai o le ua wha e iuta. Kouka ia. A lo le whaatotoa. A whai fo i sa e nga ngawina le vao. Nga lue ina o le whanua. A o le ua wha sifo ma mapu atu i a inga. Kouka ia. Ma lo whai o le whaiva. A whape fo i la i tū langa o whale whai ngā luenga. Le sa e whea ngai ma ngā luenga o le ua e whaasifo i ainga. Pe wailunga fo i o le ala tele ua toi taliu leu toi lona no fuanga. Po whea, le e te mafuta mai maua mai ai lo leo. Sila mai ai. Tauta iai. Ma lo whai o le whaiva. A whape fo i o tūlanga o talonga o le whatoa mai ani whalanga maia. Ia po whaanga tama. I so o ase talonga o loo e tautuai. Tauta iai. Ua wha malo whai o le whaiva. Ua o tautongi a o se se ua lagatila ua wha pūlou le tua lima. Wha aptai i le tua i le taita inga. Ua marutia ma tapu au ino lo tau soi fua wha sopo. Ma so mātou wola wha tau wha. E au whao da tātou whiloa i lumo nuu. Ia ai leo tua nuu. Ia ua tātou whiloa i fo i le lange mama. Ia ai leo le taape o papa. Ata lofa le nā mo tātou. O malava. Mai lava. I maunga wao ma maunga te tele. Ia se ia pa ia le tinifu mani lo 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 tātou. Tino.
fia fer fa malo mar fa tai mar fa talofa le au fai ngaru ka tofi le tua e le me fai a ona o la aloa le anga fa pe o le usiri anga iai ma fa au iai fa alu penga longo winga o ma vai nga e fa au pea o le tatou tali lu ma fale le lei ma lo tatou fa alo longia o sui va ia o le tua i fonga ele me lea ma loi au na tofi au na fa wina so se fata fai taulanga so se kalesia au te le tau to e to lauloina fai o e mafuta bai le dei fiafi po la fo istemi te maua mai ele dei por kalame ia o le tau watali i masani o le tau au na asiata o le tabaititi o le motu mai sala fai o le motu e fai mea mawhai e fia fo i e tautua e au na fa ata oe fa fia oe e fa tei oe e fa alamata ia oe ai e tai fo i malesi a fai fo i e tele fia iai ma e fa noa ma e ita iai ia fa pasi a ua fua le mai maua se teimi ma se iota o lo minute ia ma so teimi e te mata mai ai fua ma vea ma fati ngai lo mafofa ai ma fua fo yo na e fia e te nofo umi e lunga o lau telefoni a wa fo o te loa o lo te le se aunga te le se tau o le fasoa mo o esa mo le atunu pele o po masania i le atunu o le ala i le pule o le tautua a tala le tusipa ia a fia vea oe ma tai au auna mua tautua lono winga e o ngatasi a faafutia ma le umele tulanga o le fale nganga ai me se fo tatou ngadu la ya la yon da fia sapi manene ia tatou ma tatou fainga awalanga e tau no mai le fa kerisiano mo le fa kerisiano ina soifuanga fa samoa me oi e a mbele tu pa ia yo tatou wololofa yo tatou tua o ye pe o lava ile tua ma tua o ye pe o lava ya te oi wale van tatou su e masima e sa ola utala la ngai ka ngu mai kala le tasiva va se tasiva lu tolu o le ua itala le ni tolu i Samoa e o ila le o ngole lofa a wa le o nga to tonu nga le mua lea o le savali a Yesu ke riso malona soifuanga i fonga ele o le alofa ioi a wa fa be lava o na alofa mai o le tua i le lololangi wa ia awina mai ailo na tari pele to tasi ina ia le fano se tasi e fa tua ia te alo no winga o le alofa anga mafuai mea ua ioi a wana ia muai alofa mai lono winga la le o nga tutonga le muai o me uma e o mai la kusipa ia i Samoa ina ua fatu au o tu missionary yore Williamu a ole vana tatou soifua maola Samoa ile mata upule le alofa oi a vai ke le karikongu la utala a fu o mafua angale na lai ona toyola le aso le mali toa o le mafua angale na lai ona toyola ina uaita ioe lu faseitu matuli atua ai ko sira fia ai fa lava loa le teine le moa o le mafua anga fo ile na lai ona toy fotule au va au safune betolo niu ma tagaloa le tau tele na ioe le fa mai ei upu e fai lalo tea o le fa autunga tangi e tumua sila mai ia tagaloa o wa talo atu lona fafine utu fa sili fa mai e ua malia lo korua a fa nau le tama i lo banava o le a fa tu ia tua fa nau lo male tama fa ingoa ia tolo ngataua ha mai male tala le tagaloa a sa funge makaurongi foi ai fa mai sa funge makaurongi fa intalo sunga le tagaloa o se ele sa fune fa mai ia fa fe wa umar ngau maka wa ngau lofa ma wai no nai no ingo na ba tau le tagaloa o le le wingo le fa metalanga le uti tau o vetua o le ngai le no fie le tatou ngana ma le tatou nganu
e se mai mea ia fa tu fanua na fai e le ni fa sa mo moni e le ni me o se nganu ai o te fia i le ngai o nga tasi a ma o nga tu spaia o le vanka ko so e masima o le alofa na mamulu ai fai mai le mua fitalinga e masania ilu tatu watunu e mamulu mea uma ile ka fere upu misa mamulu i meo fa mole mole e mamulu mea uma ile fa mole mole ai mafua nga mamulu ile fa mole mole ona wai ile alofa ele mamulu po ole alo fa mole mole mai ma e ko akuri makakangi o kuri vai ilano ai a unoa masi alofa ele mamulu se mea so e monila e mamulu mea ile fa mole mole ai ole ano liu a dole alofa ya after ile tua de fiafi ona olona alofa malona ngale ua mafuai ona tatou lulua fesila sila fa ya i maunga wawa ile o maunga liu lo mea pe upe fai fitiuta luma fo yo nu ile tua maota tautua ya wa to itua polima furialo va o manu a o tatou sapa itali le lofa maleanga le lei o lo tatou mate sili lan ya o le fa malo le na ma le fa talofa le na a siata bre tau te yae malo afua ai la o maua fa tai ile tua ile malosi maleola ia le o mafai ai fo ona o sa vari mai ya malo mato o va to teti fo i tau mai sunga le ataua ya po godfather was ile fie il tote ya mo fo ile ava no le tatou te nga lulu e fatasi ya ile dei fo i pa nga no le dei taimi ya mo wai le ava no ma le fionga ya vui se taimi e lo fo ya fio mai ro ka makua ya a mo lo le la to va no fa mai yes ko ngo bodio su me fo ile le u fa ilangi langa fo ka ko pala lo ya ya malo se fo maua malo le pale malo le fato toa ale lilo mayava taua ia o se aso ka ki fa so fa le nganga o se aso fo i vatu sin tala fa sa mo o le tele ia au tatu tel no ni vainga wa mai a ia fai volo mato lo mo lupe foi va ese ya sa faisia mato wa senga fai u i le aso luan de nei ya manisor mato lo mua tolu nei vasenga o lo faia le dei lo mua mana ia tele le fa tawina le anga tasi le vaenga na matua luka ai le si ui o le talo le tupe ona ua fea le tūlanga i le ngangana ai ua ou whaafetai ai le tua ma le whaasinomanga na au mai whātausanga taruai ina ia mawhai ai ona ou fisosoani ma whaatuina se whasoa po o se aonga lau mua o le ngangana ai maise o le anganu ia mo nei tangata i le o toi maua le avanoa i sa moa i pei o loo whaamangui ngai tō tele e o i le whale o matai o mākou ingei ua le hengi whale o ngi makai e usua i ai tupulanga so si sira mai ai maise fo i o nisi o matai awa fo inga le pauari whale le mau te usu i ai i fo i lele ese mainga le usu o whale whainga ruenga ia le tele fo i lao taimi ia wa o le ekalesia e mātou te nuu i ai ia ai o telefo ina le ai ni me fa le anga nu e fa ia ngi ekalesia i oi wa le ma fa ia la ona ma wa le ava no tu sai pe o tatou i sa mo u yo le ia to telefo ila to lu ngor so ma wa le ava no e fa si foi sia ma to kuata muribuli le nei vai lu kuata ole fa ta u le nei lo mua ole ngangana ia ma le anga nu e me se ia fato asa wai lo le fai ainga ma tau si ainga le lei tu langa fu le le lo wa le avese si avese so soangi fa fe na e tu lunga e fai sau tau talanga i oi wa ta tau ni e tele avese i ai pe ai e ma fai ona ave o e pole asa u pisingi si pole asa fa mongianga le tu ia ti oi e te alu te tu lu mo tangata ma introduce yourself e o a i le fai ngore ngamea e makua hoki ya le skangaka yes ia langa ele mo o mai tatou le mea alofa lea o le vaevaeina ma le o lau faamatalaga e fai o le mea foʻi lea o le kaukala e iai loga auivi
ele sa pasui le anga sa pasui lo filongia se le ala fo ila le na e sa pasui lo ma so na tu tiai sopolo le la na ma fu ino te fa longo atu tu tonu o le motafono ia ua matua sa ia ni si o sui me se fongi so sui ma ku matua sa ia ile ngana le ai tau au mai le fionga le sui pale bia ma le minista o tupe ile fa tau wai no le ngana ai o le fai ngofia ia o le ngana la na tau au mai le ngana aua ne i maso a le ngana aua ne i so poutu le ngana ia a fai fo fai ngaka upu aua ne i le mafau fau le ngana simple as that aua ne i tu fanua le ngana aua nge i fa sau sili le ngana va aua nga vainga ai mana tua mai fo a fai o le pale mene o i e fa atai uma iai pe maka uma iai me uma a fai o le pale menge e maka uma iai me uma longo winga lai mo o mia le ta i mua mai o le pale mene ma sui fai pule ona le lei ma mala malama i le ngana ai a fa pela o le ua fa wa kuri le si fai pule mo le lusu fai kula o nga o le fau o le ngana po o le sala o le ngana po wa sopo fo i le ngana ia pe ua le ma fau fau fo i le ngana ia o le a fa fela nga kako fai mai ele o se fa fikauti tasia le na vaenga e mai fa ta va e ona fulu ye ma le no ta inga fo le na le nei por kala member te te yai o lo fo ile na no ta inga ma te talo ile tua awana i taulu uonge la ungangana awana i taulu ua tapepe wa fa tama ia pe ua fa ta mai titi fo ile ngana e ya suanga fa ta mali a sai fo e ya sai fa ta mali le anga ile ya si e o ka kongi angelu e yar kai me e luka e or kus pa ia la tala do mai a e hita va ia pe ko fai mai kus pa ia e ma fai nga eika wa fa mai a eika wangi e anga sala longo winga ka ngarika mai a e hita lono winga si la fia le le kua e kau ke fei ka uma ai aua lange e anga sala va le tio fo mai a e tano fo ilalo ai palau vale lo ai a saula le ngana e ngutua ona langa ia lo leo fa vai o lo fa sino manga o le lo loko nga mar le ngore mele o le lo ngana o le oki o lau kaukala le anga e langa ia i lunga me le te tau ona awa fo inga o nga sala e le ma fau e lo vale e so pouku fesilingi alo a o se kama i wa fesili ai magic questions o ai le tamale o ai le tenele se tamai o iso na tama o iso na ti ia vai la le mele la langa ngi lunga langa i mar kupula ngai haru kupula nga fa ia pe haru fo i lo kupula o le la langa inga ai a langa kula kau kama fa o ia ele kio vai la tato ia laku ile ka malong kama oi ko inga o ile kio nga ki male lau ke amare ngu urmele ona to ela langa ya le o nei mailunga talu fata mala or fata wala na se yo bai foi ko inga yo ngana mala u foi tofa ya to no tasile mata u putawa e a fe fo matu fa so wa fa le tu la fa e va con le fiafi tato atu tato wa malolonga tatu malolonga le vanga le fifi a foi mai ia ona fa fe lo ila ia malo fa alolongia ia ole so atau por so se o tatu tau ia le ataua godfather o so se o mala uri e ko yo ia wa ole fio fo ia vui ona ua tuana ia isa mo a ole tatu sui ole tau ia e mai sa mo telefo yo tau sanga matai mi fo ia fa ia so ta inga male tai mi fa to fa tu la ia fa inga mano ia ai na pisi loli to ina ma ta pena le finga balot ia o awala fo ia na fo iona ia au te loa ia le fo to e fio mai vui so skai mi ala fio mai nei New Zealand ia ma tua pu e vai hel tanto por kalam ia ba wai fo so tanto fa so ia wan de fia fita to ma longa fo mai fa fi lo ile atua ma le fio nga ia vui lungo to te le fia
There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga i Hokilani New Zealand nei, o oe malo aiga. Affordable funerals, o le tani mo te miti ngā, o le maliu maleoti. Miri mai loa, o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, mātou te o atu i lau maota e taratara noa. Awa se tau whaamama a venga, mo to e saunga, o le pele a te oe. Whakasau tai loa matangi a mosa, i le mō pae o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua bua, pusa maliu teo wina, i mamanu Pasifika, whapea so seata o designs. E ata ngi ai lo la tau soifua mātang o fie, ma le la le lei, au le lei. Awhiso tei loa, matangi a mosa i le olu o tasi, malu o noiva, malu tasi o. Affordable Funeral Services tau tua mo oe, ma ainga uma i New Zealand nei. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. What's up guys, Lupe Soraina Auli, Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Blue Wave TV. Taimiro wati toi luas furu minuto ndali tulai lima. Matu fatasi. Male auso. Waiatu o lai tu te tele tu to tupu mai tu to fe o Samoa e maluai. Ya o matu fatasi rungon por klabe fioga ia voi masina mo singa flable fioga ia tia. Tu foi pa io sio matu nu usalolonga ilo la to lua tia malu malu vai tino usi masua ia o marilenga foi el bali toa. Te nande de falifia ma de falisela fa io le fioga foi le fascino le fioga le tole fo. Fa bai upo ma vai nga ale tupu fono ti ilo na uso. Ale ia se kuia anga. O kamale ave au malanga. Vai tu mamalu masa tu yana. Fionga le tole fo. Ia le matua le to fa ke le lope sa o ngi fa la nginga ka fa lo so o ia. Le ataua le sa ma le ataua le taua. Vai atu walo le mali toa ma le tu singa futi ma o pa au ma manu fa le manono. Ia ma lo le sopo ma lo le fa toto. Pale mai ro lo va fola. Ma lo se fu manuia ia to mai lo fiong vui. E mo le tuan fa ma lo ma fa titele lo to fa le vai malai. Ia lo to fa asiata o lo ve ma foi uli o le tato por kalama o le te ia i le taimi ma le taimi. Ia tafane o le sunga le ia taua. Ia e fa pe foi fa fonga anga lo tele lo tato no manatu. Le tu o ai sa ma tu fa mtalanga mo na e pai lango. Ia mteino le por kalama. Ia fo lo fa filo ia tu. Ma lo se fu ma lo le langi ma. Ia ma lo le pale. Allora se fu mo le taua. Ia se mia se palo ne ia so po fesa e fe mari wa ia ado pusa ole fe fio ia
Ia. Fatupu le Yesu. Le lau sunga kai ka pokolame. Ia le fio fo ia vui ma sia ka wo ma mai o fa ka ko fa ka singe fia le nga fia le ka po inga sa mo ku i ku ranga fia ma me o mai mo ia fa ka ro fa mo fsili sia ka ia sa fo ka ngai polo me fa penga io me fa maro skingo me fa maro skingo ia ke renga le si me ka ro nga po o fe sa ro nga po E fia ni au polo e ta o Yesu. nga fa ka sia pe fa lua mo exercise Sama bari boleh. Ngaruh shaking. Ole ase mafua anga. O te lono beta o exercise. But o tau mo ni ngase po e afuai na mo mia exercise. Ole ngase le ole fisa bari. Eu afu ko ya fe ngofo. Wa foi o marca nga por ko kia longo kilometros lo sabat. E ko ya fe ngofo for fare sabari se in kilomita se ah. So ale la capolo. Ia que ele penga sei iso e te awai ai leva nga lo fio. Ole fata wai no sui fo maroloi. Na. Ta wai le sa mo ye le tai tai o le tu. Ia. Tu la nga tu na ye. Le wai lo ni. Ia. O ko fele se. La ngona lo lava ua manau mia ia e te wan tu me uma wa e me ko ma ko si ngai e kasia le ola ai ole nga o ke la ngona o inga ho e pe yo se mama file a fa auto na matutua le wa ye nei o le tu langa o le sava vali le na o tati fa tu wa pe ya o matou pe ole gym ia wa te lo ai o tu te mi le imoni chi nga o mo ka ro popo mo ma nga le sa mo e tau sa ola o mamati ono le tu langa o le fasi fo lo tu sui fo matua pe o le ala le o to fa ta wai le vanga o le iba super sengo ka polo la like le super sengo la o le mele la no le team le te o tali di fesili la su o le mele la no le team so wai la no le team e ke le fai mo mango ka o team al capolo le fai fai mango ka wa sa ba le yo te mana tari mai pelu fio o lo te tara no ado le tu langa le soifu le matu tau sanga wa yai o le nganga le na fa sidi te do fatu wa o te fia la ngona ina po le ngona fa fitu se fulu le wala mango le ke le o io pa fo ka no ke boarka ka iba sumo ku pula ka I tamare ke mo wo ka ma ko o le su ka sanga ka ke le mo se ka iba su ka sanga o le la kapi pe aro body polo pe aro e body polo ya se no mai vui wa Te ia le te olea e alu fatali pasi alu o malatapo. Ai le fatali pasi alu si vai. Le o ma fuala o fa fesiti. Agua si vetu la utala. Asuto na ile yo na tu le timul ta longa to samo. Ia. Na mato wo fo mana to ina wa si le va ku yor ka na to ina le wa na to ina yo asiata atina va ai. Ai o kira me ta fa o si ka. O le maunga a loi. Male fionga I le ia afoa asiata kolone. Ma to wono le mata ta lo to Samoa. O fa lo rai ko inga. Fai mai. Mo to pakal ta vale le ile mota o to fa le maunga aloi. Ele mama le upura mai ele mama ta tu sa vale lo le. Ke lo la ukala me mo sa vale. Ke lo le la ele le point le to. Le mega ma ko savari o le matua mamao le ngo fa yo men matu savari mai o ona le ti savari la le to mo o ti savari mo ata o le te fara mai ko ko inga mo savari e fa ma kilo yo la waki o haro no ha ofisili tu se o le me nga fa ma ko kepa so le fa mai o le la tu vanga te tau na se fulu wa fe au savari au skepu Ele aso por vayaso. I think por vayaso. I don't know por aso por ver. Oh, ano wala le mo ata fa pe. We. Wa makuwa I fa ya exercise ko inga ye ko sa varinga. Usa fa tu le mo fa sa valia tu ma. O tele o mana o mia ni ste pu se fulu wa fe. Fa to le au tele ngona ya yo no ma to le mo funga le kara po o la ngona yo te tau tulia no ino pengi la ngonga fa ko inga la ngonga ya buima e ma ga ya sa ka mi fa
vai lá mele fe ko fi euro va vale mo ko si wale vai ia o le ko lu le ngai la o mai e mama yu o le la o lo ni ngala no sa vali o ka ma wa lo inga mo fai lo a se u fa pe ngala ngo sa vali o ole a fo ole kapa ile soi fu ma lo fa mo ala lo nga se lo nga ku pe ko sa vali ka mai ala ka ro ko e fo nge mai sukares e fo nge mai fakures ya la que va a couper como voy a decirle le mundo wa ko mo le ya ole voi masani ona pisaia e tangata a fiusi si fai fe au kallo mo e o le loku o be kwa fe ai o mau e kwa le a foi sala ko ka le ka a me ro fe fe o le sia la o ko o mai ka ta ona le me lo lo anga lu aku ka ngole lo aku ma se bala au e fai nga ai e fai ku fanga ko e ku e ba pero me la le mo ko le te la e wa se ka ki nga ai pa la le me le nga la nga ku sa ba se fa ako ia nga mo wal mang malo le mo me singa nga sia ki ya la yo le venga na au te fa vitai o le talo nga le fa tanga polo aba ka wa si ka ko fa so ai foi de vai nga a le atu o le talonga lea so lea o whaalongo isi tangata e whautua mai au o wane o wawe nau nau ai le lai titi o lo soifu o lo uola ona o lea leitu so le whamai a o nge inga ngau ngau ka alonga lea ri e pe ia o e rei soku o rua masau whangau e te alua ia i le tai o e o a fo i le ngaru e ngawa e mo i le mea si ni ia whenga whenga kara whapenga se fa mal vale ta ko kala ya o le ta longa le o ta po ya wala ngole ka ke mo fo le va o wala o ka po o ta longa le ta po e fa ingo o le royal game o i pe ele ngata o eta o le royal game a o le ta longa e feta ai tangata fai pisinisi o le lola wanga kwa kala ngoa pe ko ka de lesi ya pingo i e maua mai ai e atu e fo ia tu lola i o lato e lato company po office ya que se ka mo vidia kule va ve o so tai mai meta business ali ya sa leia a me a ko si ku fore le ku ro size mo le mo fora ia orga ai kasingi ka longa e kumu ro foi business ma foi iti o sinu ai e ka polo ama ai o me fai se o ke me me o senga ai so le wa nga me me senga o se ka mo ia ka fa ai wa o ka le no winga la a fa pe fu li o ia kere la sa o pising isi ma me fa pe na pi kai kor kama mosi i media fa tu fo ia nga pi o kama matu pe ka ko nga nga so pi o kama matu kama fu ia ma mafakanga e rongo inga na sa wala ka la pi o ko inga pi fa ka fa mafia le media pe ka kere kupe ka lo la sa uni la fa ka lo e ma kuwa musu e ma la le wala no la un video la ga yel tanga tana fa mai ja o le coffee it's a rich man's game but ya wata vai tu ko malo Donald Trump so le o a vai la le coffee course ko malo fu le o i na i America California Palos Verdes so le ya ka ke vai ku fa mai ole kai ila le o fa urulunga la le Amazon o a uma nei company ese so le ala e lo winga o tupe ma fai nga pisingisi le network e mau volunga matula ma ko iri se songa sama se sa pe lua fe e ka lunga kasi ei ka lo super pu wow ko fa ko ku ai fai la lautala awa ia istanga tema tua feita le ngali ia il talonga pe ha nga foi le pe ha ina tau wa fa le tonu le ta matula fa penali eto por ka longa o ilo on sai lo self control ko kikia e mo mercado ngare e fa con ngare ma fo fau e kan fai fa con lo wika
ia o lo lofa e ke maua uma wa ka longa o ngal kuspai ia ia o se tari o le te mo fai fo ile le alofanga i lo tu aru ile taro Ola foi na ringa kumu foi feau. Meu ka ringa kumu. Longo wingo ir malai le ka penga mai la unga isi fe au le. Malai le ka penga. Ya wa sa wa ta te vai tu pe tu pe ngai la ia sa mo pe li di fai fe au ka ma re. O i foi fasi foi feau ka lo ia la ki a kongo la ko ka resi. Era ngo fa ka resi so foi. Ah. Ka vai ku ngai polo fe feau ku se ngo lu. Io o ringo siaka, io o ringo misa. E fa fe kai ele, e fa fe tai o se o fa fe au ele aru ile. Ah, ke fa akula ka ngol. Pero la ka le uro ki ako, ak fa kula la meri, ko mo ia fa mai. Se o ki ako fa ronga ka la mo re ka resi. Ah, la venga la ve ma ko. E wa te taro i vo ia vo. Tau. Sangat saya suri asli saya lesi nasa matu alu hota sini cara ada sakeli ya maleko oro ya so falei le mata por ma wa e quero que queri abo lo mata olha ai umane o kuale le ya kana apa ona nga pesa foi sa abo e apo e keri sko ngo maleko ya ke tasi le malai ta nga o fangari ele foi el malai le I falata ta ko ka wa fo ile pula le rukusa a pauder ka nga ke ru kukusa po pekemba kiba pe a ke karo no ka polo e kukusa mo ka e ke ro se ka le pe e ke ro ka se ka o ele ke o ele sa nga ru nga de ke ro ka ki kusa ya o ka o ni nga ka pangi kire ale ko ke ka a ka ngola e ka ngoa no mo fo de level e ka e ko kusa mo ka mana ia e fa ta o wa e wala la sa lua sila ia tia o te ono nga wa o te le I fa e pa ru va nga o te lo ai o ke ka le le ka ma le ate o mafu le nga o le kiki e te lo la a o walo la fo le mana ia bisa bevita tu te ko lai by the way au ma fo na to fi wa su ma to pokara be mo fo ile la na sa ia meu videos fo in fa nga tu te tauna fa nga mia ma fo nga na la to ia na fisi mi po fi ka ko live ko la na lunga la ai sa ia ile va nga tona ve se ia footage fo ia le NFL tu la fa pena ma fo ngala na ai o masangi ngo waru le ali ngo no fo ngale ile bla valenti of e pola driving range masangi ngo waru e lola la utala sole ele mo wa o ka isi au ka poro sa o ngalo te va e ma du yo me mata fo ile o ti o finga la ki lola I meu pa ura poko foi o família lesi me ulina no ile ponga ki kilomba o le so ka so le sa o ko fu ngale ko me kai família o me uli o tango ra ta ga e pe e ke I kama de le kama le so ko me ingi ko ngore pa ingi ko ai o tele o mawa se mafu anga le ta weno o walu te fi ole o te mana o mo fa il ta to fa sole bo te tau loa ona pe te lo te roi pele o le sa va inga ye te o le atawa ona so mai le o ke o me ka longa le ro kingo ka polo ke va ku lo ka nga ka o al fa ka fa se ka ke fa ka ngore ke mga ro ka mai ke ringo ka ronga fa pe ke ro kiki ke ro piliaki la ni ka ronga boli ka ronga ba ga ilo ia fa ngo fi fu ka se ma ko nga ma fo nge ma Andy ia lupo ma fo nge ma to ma sa ka se ma ko ai fio o le ko lo ya ke ma wanga mai la o driving range ia la uri ke mo role fi ka ronga yo fa ka ko ia
ta lo fai bu ia sa we tatu fa si foi la ia va nga le tanga po e sa ola ia le atua o lo tino ma lau nga inga e ta por on fa vela e ke se la mo vi no mo e hai ar ka vale o le e ferro i wai kele mo foi nga sa vale i le 19 holes o le ro ka wari o foi mo nga se ko o le ro ba mo la o no la se ko exercise le ato e o le le o se exercise le lo walu ma mo la ato tapo an fa la ve o pa la nga le me e te vai e te vai ngo fie le mo le amo ato ya ona e lo ngo wingo o ko au ka nga i oi ale ai ke ku i ma ko ku lo se la o le ya pa nga dala o fa sa ta vale o le te pe o Donald Trump ale le fa te mai le lua te mai le lua ai ma ro fa tai tu ya ile fa tau wala nga o le tau le sta mai tanga tai i tanga po e uia te va ia o i se pine tele na mo mai ia me a tanga ton mo to le ia bo ia America ka ai tau mo ele te tau sauli le ta longa mtura o fa tau ai la te fa longa tu so le manga yo sakat Joe, aso fua ma kam ka vai, ia fia ka ka ko ka ka sim tawai. Ba ia. Ona fa te ta. Mai to fa tu tuanga. La waru la se ia. Se si sila la ia. Ia tu langa fo yo ia. Tatu fa so. Ole tu langa va vai tu le meta upulea e fodinga mai. Ole apia mana ia ele matanga ruenga pole official palemia. Ia faiti o ngā litua ngai mare te o litua ngai. Nai lo o le o ane faise la tau wha matalanga i le tau wha aleanga ale observer o lo whaia i le si inga ngase ale palemia. So ai se va o lo wha no nonga and that's how I see this. Ia ele wha pia ame ua tonu wai lau mai tau. Tofu fo tangata maniona langona. Au le va vai atu i le fia file nei mare auri le nei ai o whaanga solo pe se whailoa inga pe a wha maunia a le sui palemia. Male matanga ruenga o le vai fafo official palemia ma le whailau tusi al palemia. E winga i se whaasea i tūlanga o whailoa inga po o ni whanotanga o lo whaatauteia e lana fionga le palemia. Manisi o sui o malo mai fafo. A o no pia iai pe wha au pe ni usila i lana si ngase. O le la walu wano te vai tunga 2 days ago o le na fa se ai tu le epan mita upule a le la pe o le action ele official palemia ai ese mai le tele o le ano no o le tau fa aleanga manisio vaenga a le tau te fa tali pe tai sau no mai le official palemia se i faia se tali foi tau ni mea ya se i au mai ano lua fa to fa la inga me se vero fionga voi o le te Samoa o le asau mai tau ma sau sila le tu inga anga le ua ai ula vaina manana o fono mar sui palemia se fa hali ai o la tu fa no anga mo la tu winga le fia i tu lango fono tanga ni fa ni alo te asiata o pio o la sua na bisa tu touch base ai ma mata upule pan me ai o se ya la vai le to fa le fionga le palemia ai me se for sui palemia ma le kapeneta ia le lato o fuanga man fa so ai vai na pene ai ata tu tala no la tatu o tangata nu Samoa o e tatu te fa alo ngia fa nga malo pe ko tatu fa alo ngia fa nga malo tu le pa ye no na vai tai ia ole nga i vai wa pene ia te ulo vai ia ona il tatu te le tae le to fa le al kapene tai vai wa pene ai a fisiringia ia te pe ula so ula mona you know honestly ole wo mon sa no al palemia ile feilo inga mal mtanga luenga te tasi fa ulungo mtanga luenga te tasi na vatu ai ia
lana tō wha tamali, lana tō wha tamā, lana tō wha tai o le tunu, lana tō wha matai, ina ia pesoso ani ai ma wha pia fo i ona watu ai se tua lalo, ai ia i la tō nei o a fo i o lo ngā rue mita ngā ruenga ale malo. Ai a te ulai, a whai lai e le fua se tapu, ma la tō le langona ina. So, why bother? Why bother? Ole wala fo i o whaatino so o e tuila e pala tō malia le ngoi. Ole me tonu ale ta o le mapu le tau mawhai e ngā hepu le matao le vai. Ma tau mawhai ina ia le mela le whai mai e li mongi. E le umi msana le akole ya fiengai masinga e overthrow ya olono o le tatu te tau manino mai a tatu e le mapu ia le tau mawhainga ina ia lafo tu ina le whainga maro fau faunga ina ia wapeona wha leanga le whainga maro ia tau lai ia pia no vai atu lea ia ina le tō wha langona ia please clean the swamp o mawhoi na sao note te le tunu e le o nge tangata le tunu e le o nge tangata Samoa. What we need i lo tātou tunu o public servants e la tau te tautua malo e le o ngi public servants e tautua vai whai langa e le o ko ngia la ko ngi kupe ni vai nga whai e lo ngi kupe le HRPP le ko ngia la ko ma wo fo kai me ka wenga you know why the CEO o kula mai se le ko kai kuila e pa a ba ku fo ko ma pe ka sia kala your time is up wo umalo kai ni fa mali aku le ske me ko fai mai ni fa ku nga fa olo akaua wa de fa olo akaua asia ka ma le ataua o ba fa nga fa olo ataua la fe au mo ku sa o ya ku la e pa le mali le ngoi e ke fiu i koe kau mawhai o le silia ma le lua vai kolu o le aku nguu they are all loyal to the government of the day and if you don't dare to follow suit so sooner or later you'll not be sitting in that house anymore le nang whalon o le ato sia mga so whina e maria wale sa e ka ua asiaka pole lua so ka lua sa failo e kule polonga le fifiem ka pula vele ku se le ya mermele nga mai observa aya fiem ka nga lenga le al parmia ma le foreign affairs le maf e ka ula ia o le maria le wa lum ka pu ye afia o le ka pu mo la nga okay lo wa masangi kele ia vaenga ia mkanga lunga ngai I whainga wha vai wa masangi ai the norm mange kere mele wa whai ele fast o le breakaway mai le norm lea whai te si whainga wha vai I meo kālonga wa le kakalonga whai menge o kālonga e ke whai inga pēno e niska kālau plan lai whai a wha pēla o le whainga lea e whaanga pēle whainga wha vai kuai le loe kula epa ma le vaenga lea e mo kwa whai inga whainga malo a vai lo ve besinge ngua sui il par mir whainga nga change le lo me whai o ki mkanga lunga o ki kula epa o ki le chapipi ma le mele kaunga whai le whainga malo sui mo policies sui mo whainga wha vai a ua rea ko pipi I whainga wha vai kuai wa mela le moa o mele moa e whai aku ko me wa levanga read mai kulepa levanga ka milo ia mkanga lunga ka ia kulepa ka me kulepa me kaunga whai o mele kupunge wa mo kwa confuse le vaanga le inga ua kei vai me wa fongo I pa mia ma fonga ngam kai ngā sila o so kulo le si fesiri nga longo mai oi le ai acha ke nga ia no ka ngol expert who o ai ka expert me ia tawa ka expert me le o kulepa ma fia me o se upu se expert ka se mkanga lunga
ele kai ora kon me ka pura ka expert wala ngalo ka mangi fa mai ol expert nga fongi kule pa ai olale mele ringa fa kule pa lau ma sangi kule pa ringa fori e ka wanga alule se servanga le ya il mi fongo ye fai ye ka ulai ma ngai ke me lo fai le fast o a mangi me ye sui mo policies sui mo me uma o ko ke fa mo policies o me fa nga fa vai mo le banka kia langa me la le fai ko ke fa inga le nga ya kule pa ma vanga o le fata ua le atua ma pui ma nei ia le vanga foi le ua pick up mai sunga le atua le ngol mele mana o il to ina e mana o tu so se fai nga malo ai o tu po le vanga fa op fai e manga fa nganga anga policies ona no fo le ma to i loto tangata a mea o le fa vai le mana tu mai sa mo o fai nga fa vai se o fa sa mo policies e pulea e ka suia la ko e pulea le pale mia fo e anga e pule le paki e le watu le whainga malo fo pule hala tō so o mela ia kau me kai mai ma me ngi fa ye ngi fongo ma tau mi tai mai fa penei le tūlanga e tulo wa le ngana wa e o le ngana le fa kau ai ma me ta o le ngana tu sao o le ngana tu sao la e pule a le pale mia la au le mali e toa ma le fast ma le la tō government e pule ai la tō whainga fa vai policies a ole maka upu le fai ku so maka upu ole me fia tangata ma tau tia ma ia tiau e pe ia sa wele upu le ko ole fia fa sau sili ole ale winga ola fa metalanga Samoa ele o sesi ku o ko uma ia ko ke submit uma ilalo ko kai ka o a uma fainga fa vai ma me uma ai ia le fainga fa vai sili ma ko va kapu eke usikai ilo kai kai ai longa la o au ko fai kau le merga o ke longa ko ke kilo solo isi vaenga o policy sa kula epa ai ngano ai le kula fongo fa auro e ke le siri e ai le siri ya oi e oi e ai le siri ya oi le ko kai mai sia le makanga ruenga o le palembia o fa vitau li vui mali a tau le o tu mai e fallinga mai ua ata mai le atunu usa ua kalia le kungu swinga a o kangaka la ia le fa fainga kanga le mea o tangata ia le fa urulu ia mitanga rongo winga mongi lava o kangaka ia le fainga ka ke le mea ma o le ala fo ile ya fua ya na o pisa mai le amatanga o te lore le le fia anga filia le fia le fionga e pestano mea ia tia upe kango nge ku ia kurmela a ole upu mongi ya mare upu ko kingo kulo o te taua ya o lua na lua fa ma vai tuko ala o kana mongi ale ele o se kau falenga a lua fisili mai aisea o yeise manga luenga o mua e makua lua HRPP ele nga o lua fast ele o nga kasi lua taritonunga ma me je lua faia male swinga fo e faia kwere but e le taritonunga ma fa tuanga vui male atu malama le fionga le palmia mala na teita inga e me nei a o le paule tu leanga e o apo mai me manga o ye kuila epa ngoi fo le fai ma e ia fo lo tari tununga o le vaenga fo ile na lua fa ru fisa si ile fast to tonu la vaia ile va o la auli ma fia me e ia lo te tari tununga ma fu mai leanga e se kanga ka ye fo ko inga fia me lana to inga melia e se tangata ia le la o tato va vai tunga le la o to i fo ala vaenga ia le fo la ko i fo ko ra audi to lo pe atu to inga ruenga vui ma le la ko no fo inga pale mia o fo ku ale vaenga le e fa fe la nga e aveangi fo ku nga ingi pale mia se koru ese uma fa ko fala inga policies ma territonunga e fainga ka e venga tatile le vanga le o le la tu talia po la sisi update ai po la fo se fa to fala inga le fionga sui pale mia ya ai po mo fo i po fa yese feilo inga ono le mita ole vaenga le asiata ma le atawa e tau na manino mal mai e sui mai le fainga malo e o mai fo i lato faua lato policies for Christ's sake
o mea ia ko ke whai mai ei, as if o le loa me lea, this is not law, this is just policies put into your thick heads that this is policies o mea e whau lava e le whapea o mai whinga malo fau ai whai mai e ka kaunga muli I policies al whinga malo o maku. That's the reason why they fail the election, because of their policies. You know, I so se whinga malo lava e manga o mea ka ngaka ni policies fau inga ia lima ka inga hai e ese mai le kula fongo. See the difference? E ese mai le kula fongo. E le ma whai o nga whaakula fongo inga as an act, le mele o le policy e whai e se whinga malo. E pūle ala whinga malo. For Christ's sake, ko ke leido. You are now putting yourselves, o ko ia public servants here, you are putting yourselves in danger. O ngā lea, o kou whaalongo longo I le kangaka sese. Ko whaalongo longo le kangaka sese. O aona le kai mie act ai le loko kai fau. O ngau ko walo le kou mumu foi mai. Ua kukuli o kou. And what do you think? How can a manager continue on employing an employee who works behind his back or her back? Inga ia bring down the organization. For Christ's sake, man, wake up to yourself. You know, enough is enough. O le sila vai nga le uche vai e tu ali e tu. O le e so ma voi. So di bai fo I tatou advisory I tatou lo ia le legal advice o le tatou porkalami. O le e so di bai walanga le there is no law or constitutional clauses stating that a PM on medical leave loses the power to conduct diplomacy. There you go. No. There you go. 24/7. The PM had every legal and political right to meet with foreign delegates unless there is formal legal evidence that his or her power were suspended due to incapacity. Yeah. That's what the Constitution says. Right. So le ala me le ko ke o so ai. Se vanga ngala o yai se fau kuanga lo winga o fi ai le medical advice ele o yai le mafau fau ato to lo e fa ka kai ai ia tiute ma fai unga fai ale a fionga le pale mia ona fai mai le o le fa vai o ngale ma fai le o mo mia le se dedicate longo winga o ko inga kulo o ko inga kilo ka ko inga I pale mia o tau mangalo ngalo mea ore a ore vai le mele ka oko ore kulo nga o putu se sa fo I tau tio ele ore ma fau ele o se faku ele o kulo lava ne ole vai kulo le ngana ole vai ngau da wo mga fai ole la manino vai there is no law or constitutional clauses stating that a PM on medical leave loses the power to conduct diplomacy. Ya wo vai la ka ko ke le ole afianga la le u faingi O ka sa no. E fa so fa mo fo le I ro o ka ro nei o ngo le o mangi ngo mai e la ko so ka ngam kulepa. La fo nga wa linga ke le ka upu nge. O la u nge a me sa ka ro nge lo. E ho la o classify information sal malo o mea confidential malo e lord ko lo le. Fa fe la nga liki ko le me wa ka sa ka le ko lo le ya kulepa. Ya mo di lo ko le o mga lo ko ba o pe ka ngo pe ka ngo fa file mu ka u a mele o ofisili lo le ai le longo ma u ya ba ka lo le la ka ko ke kulanga le o ke le ale le ka ko le longo ka ka le fa ma ngir ko lo le la fa nga wa le nga be ko ngole e su pari mia fa ka la ngo po la ko ngwa me ko ya ka ko lo se ben ko ai ke lo nga o ka u yo le a me sa le fa lo kusele al palmia le CEO le ka ga al palmia ma le am fat for information city onga fa pele mo ka u le ka onga liki mai ole asiata ma le ata e sa no le ata ai kongi mai pi kongi mai sisi lo ma fo le ka hole dam and dama
Honestly. This is exactly what we are discussing now. Ole o kako kalango ile akalanga dama and dama. Kako foi. O como se fear kau fa valele fai kule. I'm not afraid of saying this. Kau fa valele kule e pa o ngofo ai ma fai le kala ole a fo iole. Yale. Nga. O ma fai le ile fa makalanga. E fa pe mai ai. O le fai ngā malo o kula i mai ele fast. O le fai ngā malo ka lepe wha mai. O i ngā kau keilo ai. The man is out of his mind. Leanga le uru. O ia ka lepe la kou wha mai e wa iska. A kua kulona ia o kou ia o ka ngaka. O le wha moe ele kungu ui lau kou ngā luenga. A wale a venga i luma o le kungu. So le, you are now exercising that movie, Dumb and Dumber. Full stop. Man, ole man dei te le ro fi ngalo va tu foi lena va tu foi lunga le constitution le faita wa toa ole meta te foi. Yeah. E folinga mai le a toa mvui. Ua le toi foi tangata nei faitau le fa vai ma vai nga uma. Nga ele fai ngi policies me ia. E o i fai le fa vai ma ku la fongo au ku le fa vai o sa mo. Pe a vai o le la to o langa ia. Ma tau mawhai e whesilingia malo si anga. A ku se si ku ua whesilingia e anga fili mangou mea ma pese ka. Malo si anga ma ia ka kau o parimia. For the first time in the history ke roa kanunga kuko kasi Samoa. Ua matua whesilingia i er ko orua lea melea. Including kule. Ave leu te fatu mantua o lai o ia lai o ke o ia le mastermind le kua uma me uma nei. Ai nau mai ai leo tangata nei o la ua tangata whai ngā ruenga malo e lengi komesinga. Ai visisila. E le o whapeo i ingo la whaalanginga wha komesinga fo i le ngi paua kukua kasi. E le o le Attorney General e whaukua inga whaare kula fongo le pāle mia. A le la o mai e au mai policies. Wau te loa mo me o policies me ia. A o lela i tapele kalangoa mai le whaavai i mea tōnu lava. Ma malo si anga lau tele o le kofinga o le pāle mia me tūlang. E whapea a fio mai kulau la au le mali e tōpo le pāle mia i si ngā ngase ngale koe pāle mia lea. O yengi mea whapea ngā ukupu. O le operations a ia government of everyday operations la iei le sui pāle mia. Ai le mawhai nga kako wharupea koe lupe. A le wau mange iare fongo. Nga iei se singa wharupea koe lupe o le parimia. E le iai ma se sikulou. Nga alu sa o ale whaalanginga. Sui pale mia. Ai se a legally and constitutionally la iei parimia. Wa kako waila kako iei leonga o ngore mele ua eli ele au vaanga ia. Fauringa mai o le poko masangi lea o masangi kangi o whaangar poko masangi man mea o whaiso o i kausanga i kere. I wafu foke kai me kule e pawhia. O kere ngā anga Filipo o se furu lima kausanga pea. Pape ngā fwoi i ngome peska. O kere ngā kausanga o whaili poko masangi lea. Ngā e mora vole aka o esen mea 50 kilo. 50 kilo o soi kulafo. Wa se sea kulanga o papel circular fongol me o fai ele el parmi. Le si va hengol fon tanga le sa fai ba atato wo ai su ile madole diu. E ui ele o se fonu tanga fa va malo. Wa ole asia singa ma ia va vasa manga. Ia le po rai va ngale. Kuso le singa ma ia sko ingo va vasa. Ai atu ui fo lai se situ. Asira sila tanga tai na fe ol fe lo ai ma va vasa mana. Ia o foi la ile sui mai isala iru. O le iai le tamaita i le ngā tore kone sula. A o le fo iai le sui o le MFAT. Le sui o le MFAT, si ngi o le MFAT le i. Wa le ofisa le lesi i owe ia no mea. Tau si sila atu. Il fai se ile tu mele turi manu le pito i tu. O le tamaita i soa fai a dofi a jing. O le si ngi le MFAT le i tutonu i niusile ne. A ua ia la ke nge lea konge sula. Wa vai o le Ministry of Trade. Trade Commissioner. Le fo ia le tofa pia. O le ala ka ato uma pe afa pe o la dolang. Lono winga ele kainga nge ia le ato mavui. O tango le fionga le pale mia au watu lona mota. Fo ile le ua faa
Io, fa pu mo ai tu lo le ia le tūlanga o le lato fio le. Au si mai. Le iai sui o le MFET. Le iai umai le tūlanga le ma. But o le lau alunga, o le ire pale mia o le pule sili o le pulenga. Executive. A lele ua fongo e. E alo no winga, ua lava le lato fono le ma mele ufa atula mai. O fōlinga va ia ia ilo utalitonunga voi mali ataua. O fōlinga va ia ma whaai ilo e le toe au ngā o rua ngā ruenga le tulo. Ma tau ia mana tau mana mātou whasoa. Mana tua mai fo yo to finga nei len to fia me. Wa aka ko wolo e suira makoringiu. O ko finga ia. Len to fia fa sori tu la fono ono o tala no mai o fa vai. A caretaker government. Ele ai so la ko maro si anga. La to te to fa yangi appointment fa penei. Nga le o mai ai kausi mea ko so le au kausi mea. Ina ia ta ia tu wai se fa nga malo i se aso tele e maua sa o ingi kai kai. In other words, it's illegal. Illegal appointments. Lena. You know, so after illegal, therefore it's unconstitutional. If it's unconstitutional, therefore can illegally say enough. There's your pattern. You're gone. Finito. La tu marolong pupu. Eoi, vai se tapai marolonga. Na nei sui inga to mai ki tatu. Toi foi mai. Toi fa ul tatu proclame. Soi fo manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lawyer Samoa I nei mato officer o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisoswani tangata wa whaina mai ta avale, whalewhenga luenga ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. ICR awa e tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fesoasoani, wala au mai tato ofisa nei Brisbane Australia le ofitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga I Okilani New Zealand nei, o Oemalo Aiga. Affordable funerals, o le tani mo te miti ngā o le maliu maleoti. Miri mai noa, o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o, mātou te o atu I lau maota e taratara noa. A wase tau whaamama a menga, mo to e saunga, o le pele a te oe. Whaafiso tai noa, matangi a mosa, I le mō pain o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, pusa maliu teu ina, I mamanu Pasifika. Whapea so se ata o designs. E ata ngi ai lo la tau soifua mātang o fie, mo le la le lei, au le lei. Whafisota I loa, matangi a mosa I le olu o tasi, walu o noiva, walu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, ma ainga uma I New Zealand nei. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae,
breaking waves, and sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Taibelo batile ua afatoru le tula lima matou talia le taimi join mai ai Samoa e se otonga ma se fuafuanga o le ata whaataitai o le lulu le aso atai au a whaafonga me fwere tātou komiti Samoa lo whionga whipulea i whai matasua ia so se taimi anytime e join mai ai lungo le tātou sum ia e na ona toe fola mai lava o le whaatata o le tātou lulu teli sa ilinga o le amiotonu mo le aso atai au toe fwai mari tātou whasoa ia ele rei vanga o le afiafi ma ta upu le ele mfai ona tātou tupanga no ina e tāua tele lo tātou walanga a fai o le langa mai lava e le tu lea na langa mai tu le epa malana observer le la ua tari sapaia le le il fa ululungo le MFAT po o le vai fafo il official pale mia ma le fai lo tu sel pale mia le la ua mai fai ai ma le fa sea anga e sui pale mia ona ole le a wai wa fa sea sa anga fa mai onga o ka ko wai inga fo i policies e ka kaunga ma a wai e ava ku se ma fa kuanga pita o tangia me o tau misi le travel po le tu lango i ai a wala nga ole ko ke so e po fe ele ai se solitu la fono e pule le pale mia o yo le pale mia o le ai ingeire ko ngesula feilo ai le official ko ngesula feilo ai male suyo le MFAT nei o le lato sui la vale na ai se me lau ke mo mia ma fisiringia vili mai torfi se na ku mingu ke o amen karangoinga matu le ano fale o le tala noanga sendi ai lato uma ale la vale asiata o le meleta o le a i tui wa i kuia o ai le fa ile la tu saninga o la ku kai la ku pule ai e mana wa avisi ku ngila se o mainga la vai nga o ku la fongo ma fa vai le ku ke o mai ale ma la o ku ngi asia kan vai ma e mo fa wa ga inga mo ma fi ke le ko fa val vale ko ke ma nga o e avaku meu policies e fa au nga fa ku la fo man you must be out of your mind and you are so stupid you know ko fo ka au mo la fa ngo e o me fo ye fa i me o a fo yo o e ka o loku ai fa le bala au kai mine mangu o maua le apa noa because la ko mele o fai le mele o ko fai o ko ka singa loko pule o loko boss i lunga o se fa kuanga se kasi ame ka ko fa kuanga ya o ko kai o le kai ko ale tunu ula nei o Samoa pero vai ko ngafi le o ko challenging the integrity of this office and the leadership of ole kai pui Samoa ya ba i foi me kala risko i ma ko ke fai so ku lo va ko me sa i desi makai le kiki o ma ko se ama ne ma pa malo fatai falo vui lia tua ba wale le mele ka o fa ko wa lo manga ya mi usa o e vui ole um kwa kilia la vai le lang longo ingo ko kanga ro ngi palmi o mo kwa kilia la vai se kamai e se kamai fa lo fsili mo kilia le la intention e fa ilo se mea e la ngonga la o se pero fa vai le ka mo ele ya fa vai e pule a ko fa pro kara i chama nga bu o palmi se supreme power i lungo mo ka nga lu ele facility mo ka nga lu nga si palmi
o le palemia faakogu makagaluega o le sila vaenga le atangia mai I se uma misa tau fixa e po le altulaga le maika le afioga ia vui faapetei foi ai latou le tau so tai mai matulaga se I tau fixa I le maika le afioga ia vui ai o le si vaenga le au te vaai whaanoanoa I ai le mataupu lea le ataua ma vui e atangia mai e le I feso o tai mai anga fili I le palemia po o langa pule fatua I le advice pe a fua I le mea le ua I le ofisa o le sui palemia po o le ua fai le sui palemia fai sera kofongo se io iai wale fo e sau le tustusinga fa pe mai o lana va ia ua I le ofisa o le sui palemia longo wingo ma fo le iai I pese ka ma nga fili kulo la ka wai le ropo e ka o ua le fa uru le melea lono winga tangia mai pe ai lo la ma fau ale se pale mia o la u pan pe o malo si anga no e tangia walanga o le tau te e ko fisili le ma fau wai ai se ala nga le piki ai o e to lo anga fili le ke fongi ma fili la ufionga honorable prime minister ia o le aso fina nga lo vaenga le ma se o me o nga va ku no fa mangingonga ia o mai ro nga markes longo winga la ai se me kari mai anga fili ele ya do fia mit ma ongi semo sui palmia ai li follow press release mai ma fa pe mai e le ya se fa inga le ko inga me le so longa le me uma o le visit fo ile nga visit jai va sa mana ya o le asinga la vasco inga e o fo I tere ke sui mai isala elu matulanga ele se isi taimi ma va nga fa pena la woi fo o ma felo ya ila sa ye sui o matu officer si o le mea le kangia mai I e atangia mai I e pei fallinga mai ele o kongeki mai tairo yai ele o kongeki because it sounded like le lato fontanga le wo nga ya o ngasemo ai le fiso ka mai lo lato pure lo na luo le isi vaenga le o te fia fai atu ile atua ma vui le ai ma se kusinga le observer e fa malo ma fa congratulate ai le fainga malo I lo lato paketi mua ia o paketi fa au ai a formal congratulations ai nga paua I o mea le kakusi a lo winga ia au e wa le falo ma fo pe ia o le fifil vanga le o le travel mai do o la una tala I think pe o le mo ngai business class maybe nei fa manuianga alaungi mga me sa fia fa kai fa kau me fa ben maybe ai ki rola o fa nau mai se manatu fa mai te le melea o le ale manatu fa mai te voi mali atawa mana ia le o to feo I lo vai nga le me le permia sui ka ko fa vai fa nga officer consula fa doi fo na alfa pe a fai officer le la woi mo ke ko per malo ya ai fa ngo fo le la o ye samo le se be feo I fu o de lo misial tu langa na le travel business class ma longi ma wa me fa pena le pe ma fu me le le to e ka foi assim o form ka pule wa ka ko ku se siku e molor palmia o ka siling fa ko el palmia o anga sui palmia ele o anga fili ele o anga fili ele o ngo me e molor palmia o ka fa ko inga fanga kalngo yai ma piko mai ai o sui palmia male ka pengeka male lo yasidi onga ka for le o ke ka mo fa ele e fo ngai si o le al palmia male fanga male ka nga le o vai fa o longo e ka kula si ku ele ka o ke la o melo ku e ui fa pe se me ma sanga fai a kala ngoro pa mi su pa mi mo mai nga pa ora me o fa se la ko kala nga me fai fa press release pe nga sa mo fai lo o lo fa le fongo o lo me e fa ola ele o manga fa me nga e manga o stir up le be vesio sa mo il mo ka opule ya fa nga observe ua le longa se vaenga vui mali atu wala nga sa o sa nga le fionga ya vui se taimi wa sola o le lava e tau mafai ia na yo la fionga nei e fai se vaenga e fa o ai le overthrown
overthrown, pole overthrowing, pole overflow. E pe ia tangia mai o lea e whaanga solo me ko kia ma saika. Pero piriaki, saika solo aku. Ina ia tau wha mautua I lava le vaenga lea. O le whaoa po o le fōua o le malo. Masui le kai. Langa lea ngā nginga fo I kukongu. Kulou, wau koe a whea fo I ia le saunoanga fo I a le whaipule o fleta. Fau muina. Le nā lua fo I la de tala I le mea fo I le siana mitim whape mai. Ai a lua la ai ke ila wakupu. A lua ngila ke wakupu wasuia le whainga vai. Lono winga o lea tau mawhai. E o a la I whaururunga ia. Pe o lea la ua tau la mua ma ua mātila tila mai ei. Koe o mai a la ua koe kau mai la ua. E le lango ilo la te tai. So to me, personally, e leo se kau whaleanga. O le langona ia e tusai o meo lo te tupu mai. E fōringa mai e te rua le lango inga, le rua kai kai. Ai o le a kongu la po le a ea mele ke rua sanga hongo fō umie. Whai atu ai fō. Asia tau ba ane ale, whakamai o le tātou tunua, me se fō I o le sunga ale a taua. Se ai o le tau nuunga leo le upu na whai e tua ama mātua. Ua avatu le alofa o misi ma mea ua soli e tonga kapisi. Sisi la fōi, e whakamai o le tātou tunua. I nei tu ai ngā tangata whai ngā luenga. E mumusu I le tangata e whaata mali I lana tō whae moli ala tō. Ai mana na o I le tangata e pe o le whainga o kulou a whaafunga mai le tunu. Mai leo se kala e vangi hei lau kala le whaiak. O le whainga o la kou kuila e pale, kaime o kula, mai kuila e pale, foi o le tunu o le nei, e le ngi kala le lei e lafo i e. Ai o a tala noa I le pale mia ua tula I mai nei. O le tunu u asiata ma le ataua. O se kangaka e kamali I mai a kulou a maile I le lau ao e kaua I kamakama I vai. E tala noa fa. E le kala ngoa fa peku ila e pa ia o kol kaimi ngofka kula I mai ai lang whainga malo. Ai ale fata mali I ana momoli le tō wha. Male au ngani. Tātou ngā lulu e fatasi. Soli. Ale mga oai. E whaalongo I kangaka. E pe o le whainga o polonga lako. Kaimi o kula I mai. Well, continue doing it. Because sooner or later, the patience of the dignified leader will soon be over. Because voi, piano vai tu asia tama. Mongi lele upu ngfai. Kira foi poi ko inga fai le upu. Wa vakule lofa o misi. Soli ko nga kapisi. Adi sira fia vui wo vai lupe alang o vai ngale wo mai lo mafofo. I think ke lau te fia ia tuila epa I le ngangana tuila epa. Ai sa peina tele ai mea na maua. Ai mama. Au te loa lau te le fia tulo generally lau te le fia e malu ma faalo alo le ngangana la audi. Ai le fa sawangi faala. I think or mafuanga na. E fuaina ese la to. A meni ko nga kakavale o ke la va amor o ke ngia fa lumainga o ke ngia mai au as long as uma ya me ngale o sai fun kalang fa ke o la ngala ki mai ka ai lo ne nga approve manga me e sa o le sa no ha jeta fa me lo le tala ya fa sa e ale vai o pa maku fa be nga fo ngo fa sa e vai o ka mai pa. And this is exactly what you were telling us. Le ko ke ka ua mai ama ko ngei o a fo o kaka ngu o le tunu o se pe a vo in sa mo so ngisi o sa ka ko ye umai o sa ka ko fa kasi le lo ka ko ku ma fa longo I ka inga kula I mai o ai ala ka kula I mai e ka ko ke o lango a malo a o ko so mai ngai ko mele o le a pa ko la fa inga ko so mai ko ia be ngo va kura kala o ka o kai matu ya le mea e mo ko maku ya
Ya tulaga le na le taua. Ka ko kilo le makau. O ka mo ngi ya le fongo le pan mengi mo kwa makanga ya le ta pipim pule. O le sile distraction le create ko i. O le koso ga ko ka ngon ka upure. A pe se ka ngo ya nga i me fa ba bale yang kupu mo ko ngol fongo le pan mengi. So iso kai mi mele la nga lu o fongo ngam ka ga lo ngi ling porkiki. Male a porkiki. Wala lu fa nga ya porkiki le o fenga renga le. E fa ko o me bale ala porkiki. Le koso ka ko ka ngoi. A wo ngi ka ngoi si me bale a pule preng. Neng o ke ngia e fongo fkalai mo me nga ka ki ki o me makanga ga ele mi fai kula epanga ele mi fai kula epa onga sao me fongo fkalai male mo su palmia le la wo ka ko be se uma ka ko manga ko ai fa o ki em ka nga renga le ai ki e lo makanga o me ko mana ia sa no nga le ya taua wala nga ata to i koneti la vo vai nga lo tatua fa soa e pau foi leo le mele o te loa e le taitaia popole le to ina i le tau ainga o lana au fai ngā ruenga tulo i lalo pasi langa au fai ngā ruenga kuai wai ka uian vanga leo lana old administrations e le o popole la i le taimi le nei pe tau ai po oi lava ai a fai ai nei la le fai unga wa o inga fai unga ngai iso o se fai ngā malo te mo kalasi lava o ai se ka i po se mingiskanga ke fia hai inga saka CEO ma maintain se CEO e le fa longo e alwa ia le fa siri au pule tulo a o mela la ko por ko inga nga fa oso ai a fa muka ku la kon kala ke kanga ka ngai onga o le usika ka yo la ko pule mala tu tai tai ma mingiska ai sa no le au mai le ku ai nga ka ma foi fa ma ko kuri kanga fa ka ka le ya ku le lungo ku ngolongo ya le mawanga ko ru le nga ku ngai o fe ku le wa lafia kule lana ala u faali ya le tula fono la u faali le malusi angole ole tula fono ya peitai se dato tuli matanga wina pe o tale le u fier teno sina po fe tu patatu o nei mea ai se tonu fo se taimi o se aso to ta patu le ta se filingalo le fionga le pa le mia ia po le asa na fa to fala inga ile mata upu ai a faia o mea uma nei o se whaailo mai le atua vui ma lei ataua e whaailo ai tangata e te tau ona filifili ma tangata e le te tau ona iai le au waa lea o le saidinga o le ame o tonu wai kasi la le mea o le itu maa le ale la o le le karikonguinga o le karikonguinga walanga a tara noa mai tūlanga fo i o le vai fafo mwhainga malo i fafo mani tūlanga o whiutanga inga o ila o le makuafe silingia o le makagaruenga lea o le vai fafo i informations mangi tūlanga ma ale longo winga ile i o aku po angi kulanga i whainga malo e avatu mani wa leva na malama o mai eitu ila epa ma whaakupu ai pēr lea o le feika ngai ma le lono winga o i lea la whai ma pengi singi e wha mua refi o pomoni atu lolo whafonga le tuno o loo le na taufi kusa o i a whai o langa kau maalili o ngā umua kui la epa ai koe pamu aku i amana tualanga pe o i e pamu ko mai stui au ke o fofo le ko fai mele si mele au ke o fofo le wa au ke o fofo le la mit mai na vai kusa o le o i le la pamunga kunga le kalari le me ke sei o te peo no vai tu sao le lo sao no nga seta o le sili lao na lenga o le lea a fia o le a fo i o le pumping singi ka kale pamua le ai umai fonga wa a fia i kanga kalanga le a fia kanga le fia ka kalenga o kumai le peng singi ai a fia ka wa pa i on fo linga ka kale pamua i pam over le air pa mai me a fa inga ale ngai o la u afa mtalanga ile mata upule nei asiata ma le atawa wa ovale ai tui wa ai kuia ma wala ko fanga fo i ka i le ku la ko pule le ya le vai
nau te avatulunga whaamatamata la papoa. O le quote mai le vaenga le Constitution. Ma ele ia se si kula fongo i runga o le whawai. Vai nau tu ina tu mori silfi. O leo mori tatu so te inga amisa. Leo mori tatu so te inga i Samoa. Si kako korosi e kui Samoa ono le tatu taimi. Ma le tatu komiti whafoe o le tatu lulu o se linga o le amitonu. Ia le fiafi ta te lo whafonga mai e taua mo o tau le sa tutongi pe parulu. Kokongi moi. Ma si o ele e taua foi la mo o ele i wai e pe ia ngwa ke ua lau mai marusu afa ingei. Le tongi alo pe palurupe ai afa pe o maua mai lo fionga i le te tai komiti o le tatu sa ili le ambi tonu lo fionga ia pule ai o lo tofa se umanu fai mata sua ia fa tal fatu fio mai rungo le tatu pro club de vanga fiafi tal fatu i le telenga siata e se foi to pro club ia le fionga i le atawa e me se foi le fionga ia tia taua tua ia sua fotia i le matua wa fa tapau ia ko e ngo ia vui ma lo se fu mo le langi o ma tango fil por kalame ia fa fela ia tu le malo la tu o lo papa au ia tu no ma me se lava ni sila atoa Australia America Hawaii tutuila ia musamo ne o matu no pia i mana no foi we sa lango ma fa tawina ia tato pe palulu io le nei o le fa ta no le fa mo le sa ta yao fa ta lo fa tu por kalame seta ia fa ta lo vai le lo fa male le io le tua mai te watu fo i le sila tua ta bali dei ma so va ia ia o pe o to te vo lo fionga po lo to fa se manu fa fuina lo malosi ma lo fia ia fa ba vi inga le tua ta do o sa ona o le tatu taimi se ia mai se update o le ale tūlanga wa iei le tātou lulu, ai pe o na se ia tai au, ia le a fo i se isi vaenga ma le ngangai tūmu le whaaloalo, whaapurmole a matai. Ia, whaafitai, o le taminei siata ma le porkalami. Ia ua mātou tāpena, komiti fo ilo mātou ngāra rua mi whaamau popo, tātou whaamoe moe Samoa nei. Le fionga o le fitalenga ia li o pola vea. Ia o le tamaita'i fo ia iliui lisemoi ia ma le masio matu social sili me tautupe ngai ia tuala ia pe o le matu komiti le ia lo solonga munuia lava me uma ia lo fa fita lo nei se ringa se ni mai la matanga o mal termine ia ona po sa fono e ta apela atas ku tau fa mau popo ino tus ia matau soka ingo tusi sa mai atu no mau ia tusi wa umor na fata wina o tusi le fata wina o tusi wa le loloa o tusi mo fai mai wa mai tupe ana wa inate ia o tusi ia mai la tau fiu tuli ia fa fi tauli mo na ro fi ngai mai ma tau nei lulu ia al termine ele o te local tato fa mo o ai tangata ele o pa mai ele te tau fia fa mo ia siata o taiao tas fululua minoi lo tatu se inga tatu lulu o le fa mo tai awa siata o le tu la sifun mo le lua ia e amata ina ilol por kalame tai awa ia la mata ina fo singa sauninga tu titi e mo li fo e la plapo malo le tu sai fo mo nanga le man fa soa e tatu tunu o ma fuai ona fa tino le fa mo ia ona fa solo lo leo por kalame ia mfatino lo se ingo tatu lulu ata yao o leo wata otol por kalame komiti o tatu malo fa ala longia o suli tale tai tasi mai atu no mau mata mai au to ina New Zealand ia o to Australia o Amerika atoa Hawaii ia fa suma ia mato ia ra le ave fa mo o sui tai to tasi la mo tafalu ala fatino ina le bilinga o musine vilele lulu ele ai masamato ngaruenga e vilele lulu pawa me mato fai ole mai tawina o numero laki ia mafa ma popo masaili tusi o ia numero ia pe fa tau po le lo pe wa mai pe wa tong ia ona fa la lo at fole ta ia numero wa marumalo
ia ma le suafa o manu malo ma le nofuanga po la fioanga ia ma le atulu ia ma le aufaiga o lona manu malo o le faamoemoe mana mo taeao o le afaatino ina i le moto o Samoa i vaitele luga laega o le taimi nei o le alu atu le lae ia o loo atu le matou komiti tapena fafaleʻie ma nofoa ma laulau ma mea uma lava ai faatu taavale taeao ai o lea ua faataoto o le alafua po faigafaavai foi ia po aiaiga foi o seʻiga o lenei mea o le lulu asiata i le taugofie le faatinoga o lenei saligasa i le pea no fai atu te lo faafita ia tupu mai pe te uma ai tau foi ona mata i tuol komiti le anga ile le titi tupe le atu ina atu ao o le a o e o le aman malo le ngata ina au tavali o tau o ia pe o tavali le al tulu e valus fully marfi pa o mai fitus fully bafi al tavali len kusa e se lau tos fully mai li marfi tala o lona winga ele se me fai lona malo tu watu o le o man fata o to ye a fa pe asia te se ya tu le nouvelle mo le manu malo o le fionga ya ti apo nga vui a le nei mo fa te tainga tu lo so fa ti ala wa ata tai tuile pa mo e ta tau ona au mai la uli siti manu malo le mawai le nu mela le na bili mawai lo manu malo o le me mo na e tau ona mato wa ai committee le li siti le wa manu malo o i tonu wa le tu si lo suafa le te sau mo le li siti lua mato te mana o mia ni tangata si to lua e fa ma o nia na te sila fia oi e fa fa ngo fio na mato atali tu wina oi mani lato waiti e fa ma o nia yo tangata sa oi le wo ma ama e alolia io na mafai lo le ona mato tu ina atu manu malo ye te oi ai mo sila fia oi le manu malo e mana o mia fo lo waiti e mana o mia ne waiti se lua e fa ma ni ai awai o le sengal mele ai tse sua fo tangata tu si luan pepa sei to se no mai fa mole ya te ropo tau fa le tonu le connection sa sei to e tau mo fai le connection sa le fionga ya pule e to e join mai loa ya to e sau no me foi la ai so fa le lo fa fungan tu me se foi o tatu tavale o manu malo ma se le ni me tu lo bena me se lo finga ya to mo tatu so tenga se to e fa wo me ala so no ga fa mo le lava e le va le ga tel va nga le ai tau foi na la tu ma va tu ID ya va ma do wat era na tau mi tatu ye le telefon ono tero tangata solo ele o pera o telefone le vala au tai mi uma tai mi ia le na fai mi tau pe atu a fa pe te man malo mena o mia mo mena o mia la receipt o la ticket lua mena o mia ne wa ti se lua e vele tolu mena o mia tangata fa ma ni o sa o le o vai fai ngo fie ia ona matu tele tunuinga ia tia ai a sa o tangata mau te leilo o inala le e mena o mia i langa peno fai atu asiata ele lua la tau ta vale le la abatu ya te lo le fai ama te tangilau telefoni ya o te ofu fo i nei tangata i le nau atu le nei taimi o le te ilunga o le porkalame se i vanga na aio o ni telefoni fo i e fatulanga ina whatever na e fatulanga ina mo le nei taimi ia ona te tangi atu la ia ai se toi tau tali se kari mo ke le fongi o to foi le fa fonga mai se ka fier ko fi vidi fa ile ia pule ai e to te vai tu lava ma se la to le fa ta to fa tel no ai to ta vidi ele i se ia le ru o le fa se ka au oni si foi o to le ngor por kalame au tali ai le se toi sa no mai pule ai ia pe tu langa o ye ingale na o ta malo o le inga tangata e manu malo ile se so fai longa le na manu malo ta vale
ai ta ua uma whailonga tupe, ia sila fia, whailonga tupe le titi. E te taua ona iaia lele, ia tuina atu aile tau sifu afe, lua sifuru wha afe, ia male ova malta e sifuru mon tupu afe, te fia afe la tuina atu. E te tau ona iai uma iaiga, ina e whamale ina ia le iaiga le komiti. Ona tuina lo ia tule ia te oi o lau siaki tupu. Ia, o le peo le inga o le tūlanga o le manu malo. Ai a o malo le venga longa siata. A wha ape e te malo, a ua le lori siti po lau tiki. Wha malu lu atu, e lema whai o na mātou tu ina atu manu malo, e wao. Ai tu watu le tōs furuasu, e te alu le toisa ili le lei mai. O whio i lau tiki. O le tūlanga le nā, ua mātou tilo, ma wawa ai, Management Committee. E le whai ngō whielo saua le loa lau tiki. Ai sau whape claim lo man malo. Tu sa lava polo suafa le lunga le uru tusi po le uru li siti o lau tiki. E le ma whai o na mātou wha maunia, pe a ele su mai ma le li siti, na tu ina atu lo wa au le aso na whaataua. Ai iei le siwa e ngata aua siata. O le si tangata, e ma whai o na tango pu e le ato li siti tu na telefoni. E mātou te māsaro mia pe a sau foi ma le ata lea. Ia vui tātou mo whai o ngā sen le ata le lis. Na te ile o sau ma lis. Ia ona mātou le lobe wa whenwhai. Ai o le mea matau tia ma le mea tā ua, e te tau ne, i e saua ma le original receipt lentu ina atu lo au. A wha apea e wha lea o ngā ina loa lau manu maa lo le tausu wasa pea umba. O le ato e seti lo le komiti. Le wha ilonga lea, mo lesi tangata tau wha manu e ingi. E pe o le inga ngā o le tangata manu maa lo. Ia, pe isa me sili ai le ilatu ia tūlanga e tangata whafo. Maa lo whaftai. O le tele ofisili au te vai atu i la tau ia tusi mai. O le tūlanga fo i le i ngoa na whaatumu i le pepalulu. Mai ngoa sa o lai IDs. Ia ula ia. Tulo wa le lei fo ilo tafsoso ni atu le mata upulea. Se o le maka upulea. O le mea le maua i le meo leo mai le kusi sa o le fault le o le fault o oi. Tulo. Wa fo o lena tau amesia o ila tau uma fo ino mai le official nei voi male ia tau. Sa manino ala utala e fai ai. Ku ila lo le ngoa e keiloa. A e malo ele fa fainga ka o lo ngoa sa o malo ngoa fa ku la fongo. E a vai lai lo tanto nunga o le te tu official uma mai fa be mai la fa fela ia ele se meranga ko miki o meranga o le mea oi. E te tauana i tango e whasa o le layout details. Lenga e leko ke sisi la kua ruru e whai ora kaunga ka i mo o tau. Ai o le taunga tau whai longa i e le whaia. E leo ka ko ruru ho i e maro ka ngā leisa e mawhaianga e sa whadwari atu. Na pauna o le vaenga le tati tau fia fisosoani ai. I le to tele le ala a maka ko fisisiri mai i ngoa pea ese i ngoa maturanga. Ai lele vatu pea i lau fionga wa o le kai komiki o le lulu. E ia la se ava no na tangata ia le tau fisisiri mai fa fela langa pa ese ngoa ia nga mako fa kumu ai mai ngoa i ke wa malo mai ese le ngoa sa ola i IT a seta o le mi foi le fa solo in fatta un tato pepa ni Samoa te foi o to fa sa ole le o le to nga tele le to te fa tu o tanga fa tau pepa ti fa sa ai o to nga tulang fa ni pe ye masalo sal fi na bena e ma fa ti bi tu si lo wi ngo le ya o e sa mo malo e sa mo pe o Alex e pe ila le faltainga e ye tanga te ne sa tu si lan pepa na sa malonga tu si ngo sios ai o ai longa iki e lo sios o church e mo yo le o fa sa mo man fa pala nge nga inga nga mana o mi ma to la ngai fo sa me sios i claim bale le man malo e o fa ngi ta lo le po le lo la ma to po church po sios o fa nga ta na sa o le lo fioma ai e ye me ta ona fai e fai la si umi o nga fa sa vali melia ina ima fai ona fa ma di ina uma ya inga el committee ia no fa ya tu sia
ele lua tala le la vatu a fa e lua fu tala lo se le ni na e o foi no lo fina ngalo te lango ni fa moe a lo ye le tau itu atu ma to te le ba tu se lua fu tala se tau ia te oi ma to te ba tu le ta ba le se lau mo tu wafi ma to te ba tu fa ilonga o ma le tos wafi no winga ela titi la lua fu na e lango a le te le mele la vatu e matua ta uare ma ia matua I mauti noa o I tonu ale sa fati noa le vaenga le malo fa ele ni ro fa fisili ile tu langa le tatu o la fisili pole ai o pepa ia wa taulia uma o pepa nga le la fa ile sei le wa mai ono doa le wa taulia le winga o tala taulia o pei ma fa mau uma o ngu melanga le la fa ile sei por ka ko sei e aru a ko ai ngu me aru mangu mela ile kaulia ai a vatu ele it fata ua ma tulanga fa pena ona to sei ile em foi na mai se fa mani no ngorvanga le sa o wa fea le ofisa o le loto ma mo wa fea ma se la tu ala lo ma tu so o le a o ani finga fa vai ala to wi ali mata ta ina ingal ia ta long fa pe ta ina au mai la to fo tuanga fa tu sa tu ma to finga yo fa ye po ye inga lo fa tino ta lo isi le atu ma to mo finga le ye ina ilo le ia ele ta o fo se il mela fina ngalo ila to ele tu sa ma le mele ma to te fina ngalo pe man e manatu yel komiti o me o mena mai ele ofisa e mana o se il numero le tusi lua e mana o fa nga mai le computer fa no pone e random mai ele numero laki peita sa o tu alano ma to te le mana na o e nga se il numero le tusi o pe o mai se tusi ai sili le se il numero le ticket po le pepalit ton ona nga ma le tusi pe fa atau pe le fa atau e nga afa pe na se on fa nga ro le on fa ngale pe la le o fesili mai pe fa nga abotus siata e fa nga la botus a se ia tu numero mo pe ona nei na mato fa te ta ia nei numeletas mato fa tu komit ia ta to tanga fe vile numero mo la fa te tai fa ia tu fa te tai vile tu ai saule numero la le ta wa tu numero ai saule numero so ya tu o le tusi mai kla esteti so ya tu mo le tusi le mai kla esteti le fa ta winga o le fa te tai ngala o fa tu le me la le o le ato e vili fa mo tu sala pe fa ta pe le fa ta o tus e vilia ai so ya tu le fa ta o to e vili lo ai so ya tu foi o le na ave ai tu nga mi vale le fe tu le fa ta o le yo apeo lo fa ta o le ya ele fai se va na wa saule tu pe to no komiti ona fa ma wina lo le tu sila na fa ma wi mato le pe o fai na su ya tu le tu sila mai klesti tu lo la va klesti te lo ta wo to e su ya tu ele fa ta wo ia to nga mi to no ala na pe le na e sa no e fa nga la tu ma lo fa tai fa tai o te lo le wa fa manino le simana ia le trial o le fisili la leu te tau o vatua fa mo le afe pule ai walanga ye kusi e fa kau ese kanga ka pepa o le la mai se fa manino nga o le a ko ngu mela le se o ngu mela le se o le ngu mela o le kusi a koa po o le ngu mela le se o le ngu mela o le lau pepa walanga ye le tusi leo ke manguanga o whakaua fo I tangata. E koi kiki a wha ainga ese nga o mawhasi pepa. Ai o le urukusi lea ka oko I. O le la o te fia fesiringi, o le a tonu le numera lea ese. O le numera lea I whafo le kusi a koa, po o numera I to tonu o le kusi. Anea fesili, asiata, o le numera lea I whafo le tusi, e whafo I numera. Titi to number out on all tus e onno le fai numero le ina le no ba tu fa te na matu se fa mo
ono le fumela ono le sini e vili e whainu mela o le luru. A mātou se ia nane, vili ana ni maua. Maua lo le ono lea, o le ono lea, o nu mela o le tikele tonu. Ia. Ona su e lola lea le nu pole ale nu mela le tusile ia le tikele lea. Ai maua e. Ia o le tusile mai na ia o tau ilalo le aia kelisi. Mātou whtaanga whiloa, su e loa le page le po le whaila lea lalo i aia kelisi. Po o iai le tusi, su e kunga la iai. Ai va ai enga, e lu le mātou te whtaanga ki whalana mumu. E le whatawinga. Lono winga, o le ale tasi o le tusi a ese o tangata. E le ai, e le o le ese o tangata. Ai o le sa o le nubele vivi, sa o fo tangata manu malo ai. Malo whaavitai. Ia. O isi whesidia la awa tupea langa o le tusi mai tangata. E uia o ia u te tau ofoai. Ai la whesidia tupea. E isi nei tangata ia whaapea mai asiata whawhea la tusi lena tusi ai lau pepa po o ticket. Ia ingoa matou whanau ai lengi la ko IDs. Ia. Se awa tupea po le ase tali ale tātou komiti le vaenga lea. Whawhea la tūlanga lea ina inisi ra le tusi ai ngō o tamaiti ma ia ai onon mawhauwhau o tangata ina ia tu oile ngō laki. Pia mawhauwhau le ngō laki. Ai lele o ini IDs pe ate umanuia o le ase tala. O le tūlanga na tele na mā tele atu whafo ia o tau. Ia, whapena vo tātou ni Samoa. Pia tango tu sel suafo lona tali po lona whini. A whapea o se tūlanga whapena. E mana o ale e mana o mira te whanau. Mana o mia mala eki o tamārea. E whaamaoni e o lo walo lea. Awai a whapea mai o lo walo lea ese moro suafa moro whae. Sau ia la se mia. E whaatari li tau sifuru aso ale māua. E o toi se tatu whailonga. Le ngā peo tūlana e o le sinsiata. Whaeloa tu pia. Na tau whaamalofia mai e le ofisa o tātou tālonga. E whaasana na tusi suafo whanau e ngā le whatangainga i lelo tūla whono tā alo me kau tātou tupi. Ia ai o le tūlanga poli le umalawa le wale alofo tātou o mātua i o whanau. E tango fiatu se ai o latou suafo o latou walo mwhanau. Ia ai pe o le tūlanga poli le tūla whono e whasaa. Ia ai o tūlanga ia tātou e whapena. I li whape fo tūla whono me taipelsia. E tātou tiri le siti. Mena o mia la tūlanga na. A mailou, maila whanau, kupa whanau o lo walo. Au maila malo aiti. E whaamaoni ai. Se o lo watali i lea po o lo wafine le. E tutusa, e ni aiti e tutusa. A whape whatainga o lo watali. E whaai uia asiata, e ale whaai i lo sofa matai pe fai lo fai lo to a po lo viu ia tu langa na via ia ma lo fa vitai ole fa foka mai al tato wa tunu ina ia wana ia se si te wo so mai ele na wa vai tunga de telo le fesili awur fa ma fa mo ole ele toru se furu wa so le tatia mai te tango e prove tu ai ma va tu mai va nga ia o le foi o te whai atu o i lātou fo i sa whaatau pepa mai. Le au karangoa o ia kia au vui ma te lo foi la whawhongar komiti. O i lātou fo i na whaatau pepa mai a te au ma uma na tutongi ma vaenga uma e foi le si au po ngesi ngo kango whai mo le whaamao ngianga lava. E iai e ili si tangata matuaru uma o na ingoa e o le numero lan telefoni o mea uma whapena. Awa o le tele a o proof. Ia o le whaingo fie foi nga. Ai paule vaenga tāua i lau whanongo longo vui ma lei ataua. O lai ai le aikia e mawhai o ngā whai mo o tau ia wa tuu ingoa whanau. O tau ia ua tau wha alo o tau ingoa o na o le musu te ua ilo e lau to onua o le umalo o le fawili ku ula ingo o e le o ha uma me kokia nga e whai ai ngā mea. Aua tau te papole. O le tatala ale avanoa e kako komiki e koru se furu aso. Le tatia mai lono winga te tango mai le aso e ke maloa ia kai au. E te tango e prove atu ai. Tūlanga malawa nei. So au poli. O le laka ua ke e wakou wakere i fua makou kala komiki.
ma ko fai mai kwa le fe kau kele ngai me se ia la so le fe kau ire se ia lulu o mo sai o no sai o le tau te whaafonga tu a le leila u whaalongo o le kero kako e o fia whaalongo a u fia io e wa ver feo sofi mai langa lu te fai tau uma tua ia tau tari ia tau komumu ma mei ko ke au mai o no sai o la iai le avanoa e fai uma ia pe ai malo le u ko whaafonga mai a fai ngase se ma uma ingoa ia ngai ku ua iai e kakau ngai ingoa sa moa i lunga o pe whaangau mau ai ti laisenge a le wa ingoa palangi o le ai mau le avanoa e toi whaasao ai nai nā mea pe a fai e te alatu malou whaamaungianga o lau telefongi ia e sau ave ma ua fa pe asia ka le fa maungia o le amale e uia ke le lopo o ngo sa o nga manga me se e te le ava e nga e mafai ona provide ai e fa ko ma ye yo so iso ma iringa ye fiafi o le le se ir ka ko lulu ia te lo wa kilia a ko a la ufionga ile tai committee ia o lenta tu tra no e live ai le alu sau no mai to reconfirm mai ia ale tu langa o le tatu lulu le so tai au fa mole lon fa salawina tai to ta se simele seta e ia le si va enga le sa fa tau pepa i na New Zealand Australia America le banga foi le no fai mai atia a malo pepa e ave malo in al matu ai ngi Samoa o le mela le fai le inga komiti a fa pe manu malo lau ticket a nai ate oi mali le fai matu ave saoa au mai le ticket ngana manu malo lo ye le nu mela le sa malo au mai masau tusi fa maunia fa ai lo mai lo fina ngalo o mana ave le manu malo so tina o sina sioni nai no foi nai i baiteli o ire na o mana ave ye ona mai le yo lo tusi le mali ticket mai masau ai tie ma tu te lo o sa o ale o ela le sina sioni le te nei e au mai fo lo ai ti e fa maunia o le o sina sione le mana o mei o lona winga ile mo fai ona mato tu sa o manu malo tangata le ile ana te no fo mai na male le siti manu malo yo to si la fia pe al fai atu ile fai ngo fi a fa pe fo ile manu malo a wole lo la tikenga man fa manu lu atu to fu so fo e tu ina tu ile ba no pe o tu langa na langa yei tangata pe na siata e mana o le manu malo le pe on fai mai le ai au malo e tu vala au tu mato wai ngai na wange vale malo le vale ia e natal taimile na ai o le malo to suru af fi fatal tali vala mai abe na anko no antin no to sun to so e per tu langa na sia te pe fai lo atu ba na lai tia o le tato fa mo mota ia e o malo le lai ma tu ora ngau tai mo te fai fate tai ngole bilingo le o tato lulu e watu uma nei o tato tai o mta fale mai fafo ma ko suifo o la tonge o vala o rifa pito la to te bi lia o mo fai longa iem fa sino yele bilingo masini ma fa tino ime uma ina yo tutai ao na le watu wa vidi lo ile to tau fa sino sino ai o tato lai ia o tau sangatu asiata ia ma to fai voia mo sui o ma to committee e fa le voltar sanga o le telo tangata le fai mai pe live ia o le komonia na o foi melo ina la na o malanga tuai ta ulo ta to lulu e live tau ta ya e o mala termine na tau ta ya e ala le wo le tangata ia talo fole na e alo fina ngalo e mase fole fionga le lipu ia pe mo se va no e live ta to fa mo ta ya ia pe na o tato male talamu le ave famo mo ia nisi ala le fapo ia sai le moso wa no pe tim sau pe le sa ai ma tu te ave famo mo ile tauta ia e male talamu ta ia ia pe se o problema se fam talanga la fionga ta yo le polkala e me se fo yo tapa avolo to fa fenga ni tuaso Malova tai yes na oi na tato team in fact na fo oi na stand by mo tato testing ma le trial o le fiafi le nei la ufionga pulai ia o le so tai fa sa la tu sa tasi la velu ngor tato por kalame le tauta ia e
Sports Talanoa, Breaking Waves, o outlets lava ia le tātou Blue Wave TV, o le a live tu sa o ai le tātou lu mai le tā o le sefulu ma le lua i le aso ataiao, o le nā ua stand by fo i mo le neia fiafi le tātou team. Ia e tau te anga umai le nofuanga o le a trial lai le neia fiafi. Ia e le live la le trial mo to te inge ke wo mai o ko whakarikari fa pele ai. Na o le tātou camera crew lava o se i set up le le tūlanga mo le aso ataiao, ai o le aso ataiao. Lono winga la, o tau uma ia e lunga o le tātou prokalame ma i la tau uma fo i le tele au fisili ma tūlanga uma. Ia, live ma ele maka uma kaya, vui ma, no winga, ele ia se me whaaru visasi. Ele ia se vahenga whaaru visasi, o e fo i lea ia fo i walei loa wal tele na o istanga talu tu vavai atu fo ma walei loa ia tickets. Ia, o le tūlanga le nā awhai o le nāna iai au wha maunga le lei, ia e wha mauni ai tūlanga uma, e koru se furu aso ia au mai. E te provinga tuai nā vaenga uma lava. Aora kai mingi, wakaunga e alua koe su, e meanga lea ngai le ngā mai mare whiwhingi. Mare ngā soro. Ngā la ua ngā, ia ngā la ua reiloa moi. Vui ma, lea tau, ia au teiloa. Ia la fo tu sau nong fai we fa mai ai le vai nga le nei fiafi a mai se o fa tenga i le tua. O le ase i ka ku. Aso ta ia la fo tu no fio. Ia, ta te siata. Tai foi mo lava, tai foi le ava ia te foi o no ta poi mai lava ia ta pa foi. Le fionga ia tia ia me se foi le fionga ia taua. Ta poi foi le fa moi, me se foi le pa ta ronga de vai ngona fiafi. Pa wo lea tu talo pe le te mo se malo sta ya fa tinyo ta tu fa mo ya sa mo foi so mo le nga ngole tu ta of mau ya nga nga le fili au ne u fale lo to ama le mota ya mo se ele la fa tinyo le fa mo na ia fa malo pe ona au lo fa la bia ma pu puna no fa na ya mo fo le so fo mo wi te pa lo to fe ngai mo program ne fiafi ma waso malo se wal ngai ma tau toi no tatu wo tunu i tatu wa le po tatu wa la ata ia lo fat fo i mo tatu au mai moa e mai so ile lango sa mo ato so se tu le rang manu ne fiafi sata alo ma tu lo fatele tu wi au to fai vai la so taiao wi fai vai la so taiao au wo di tie le tua me u balava bawala to tala pa i fale le fo la talengu sai te u ma osia fa bolbole io te wa vesesi ia o si rota vale mai si tupe ave ma vui ma le ato mai si tanga tai vai la talen kusa fa bolbole leanga ia lo que te le tu God bless ia tu ya take for so alo fa tai ia o umar case mo le van kapisa ngai lulu yo le ai o malo koi vili o ai nga fai mai a kei e fa koi vili ai sea you wa lo malo conflict of interest io mo voi le ai da pa wale vai ngo le a se te tau pa wi ai e a fo ina ia fa fa ngo fiela la tonga luenga sa va pe wi e tau out ticket wo fa tau ai ele va pe it happen but a ke ila wo happen se yange o le ticket le va ka ko se yange ticket le va ka ko se yange a ke ro la ka se o le entertainment nga me ba foi langa mangua oh kai pe fo yo le oh le nga ia la o te pa tai mal la to nga luenga fita io pa tai voi ia ai ole te talo vai le va pe fa ia le la to wa fai unga matulanga we ina ia tapena pe nisi awala awani muta nisi awala ina ia wai fai fi au wa ma fai fa ma ni ona ole lulu ole va ona tali nga ia le tunu ma ai me se la ia pe amalo nei le tangata sine ia tikete tasi e manu malo ai ai fesi de ku ia nga kusing fa ka ola se kele ia nei la bala la le fai ona fa ma ni o te tu monia voi ma le atoa o te loa ia
ole vaenga le failo mai ele committee le nga te tauna la tu settinga le president le seriousness o talonga ai te a umalo taltunga ele ia se va o ke yo mo wa menge le se kanga kai malo ele fa fenka e fingo fie ele winga vanga no la tala il committee mai la top as long as o simple ia te ole mai ngala mai ma te ele te tau fo ona matua o ale o nga per military sa no ia e matua poloka au tal tangata knowing o langa malo ia te wa ia ai ngi kusi mangi kangaka ole side le al welo ma fau e ono foi ngale become an issue o tangata ia fa pea nga pei ya pai mala fai ele o mawale ele o mawal fa mauni anga isa mo ko sanga paunga ole issue le la tilo ia e ono tau tutupu mai ai o te fa tu lava ma o tununga a ko a vaenga tau ala le e fa ngofie fo okay yeah itu langa le tatu just a thought just a thought lai fai au lai lo ia lai yes JP that's what I'm saying wala nga ye lesi pero me garchan nei o male tolu se fulu aso ai le umfana mawal ticket al tangata because yeah o ticket o mole loa ona mole loa misplace yeah and then la fa mai e umalola le tolu sulu aso ona toe ai tupula mena wata u mo fa so a tupula buili to inga mena ai le lava ma se be fa maungi ai what do we think it justify le alwa your cavale ale le ma se mea o fa maungi nga ona o who are we gonna see ile blaming au le afo ila le solutions so to inga mena to ho ila ole bat light ole ticket light o ale bat le la tumal tangata le la misplace o misplace la alai loi olo na ngoa malon swafa o mai la to mai ai pe ole mele te vetuita ina ia a umane le a foi le tos fulu aso ai le fai lava ona present el tangata ia le fa ma ni ngolo na ngoa lai o ia pe la no le la se sa no ia la ia fai fe au yes la ia ona pe ona uma o silinga te se fo lan sai linga you know it's not the pe fa pe wanga ngai ongol fa finge ba wonge ai ona wa misplace ona fa fa sileva ala ngai kupungi menga ai sa au le ya le sonong man to le fa fa e me fa fo ya tu lo le fa fo me fo komiki a va ya o silinga tali se u le loa ai man to le mau fa mo mo ngai exactly ya e me fa fo ngo so mai ka ka le fa te inga le te fa ya tu o a me fa na o vouch pe ala ko a tu por me le ai tu por me ticket sa o fa kaunga e ma fai ke le o vouch mo tangata le lenga matua le leila o mai tawina o fa mo nga uma ma utangata le fo ia te ula we records ese mai le records alva nga le fa lu so e te ula ia pe alva nga le e ma fai ala na o fa pe atu le ka ko komiki o kanga ka ia le ia ke o fa mo nga ia o le disiki le o singa le mang malo mai ai o nga o le loa le lau pepa po le disiki singa matulanga ya amanga o member komiki fa ka ko kuma vai JP vai se lo ai ia te fa petai la vai ala tu you know ona ole wale pomonia so le o kala ho nga fai ile lulu ngai nga o kolo ma you know ele ai fa petai ona o la to wa ono sai la ngai la ngai me mo fai ki o fa sa oi tala tu spo ye le lo facility no na lo facile nga ye wa upu makala sa fai o le amala o ai wa o lopo o fa pem o le tele yo upu matala o le tele yo upu matala au te lo silia tu na tele tala tanga tai fa ko se ru o le tele yo upu matala ai talo sira so tayao ina ia uri masao ia le tato wa lulu tars forma le lua le taimi samo o le taimi foi na ni usila mo la tobie e tau fasili mai ai fua mai ia o ele au skadia lau kaimi le nga ese e kaimi ko sikeke e o volai america e fua mai lau taimi
anga ile taimi le o ta wa tulanga o le o taimi fa tasi ni usila ma Samoa so o se furu male lua ile o uli len to fa fonga tuai o sauno mai ai ia le tai komiti e ama tail fa inga lotu talalo ia ile fa mo lea ia e live mai le tau tai ia e taiao po le Blue Wave TV i dunga le tato tau tai ia e show a me se fo io le o isi tato platforms all available ia e live mai ai le tato wa fa mo le so taiao pa fa tuanga o le tal ma la no le o ma o fa fongo ka vale ai o malan se ilo tava e mai le mo fa lo ke fa ko fa sa vale le sa vai fa ka miro sa vai ia o sa fa sa ia lo conditions e va tia o lu a fa pena fa tauni lu o so le ia fa pena fa kau ia ai le manguia e vai lang lu fa ilo ka vale ai fa pe e le fa ka ungi lu ai ro fa mo ki ro fe le ai le te tongi e vatu e te tongi foi le lua io e na fa tau lulu al fa vela ku si uma na lo nga si uma na ro nga o mi ma na ko si ko mo mo ya ma le lila ole fa tau ole point le tati tau fa ye vatu vui ole point foi le kau ma fai ka ko e be responsible i me fa bea no langa le te fai tau tu isi ko mengi o isi o fai mai anga fa mangi ngo mai fa bea ngara ama kanga le se fa ka wangi rulu what's that have to do with filo fa ka ngol lulu oi ole ala le manatu le ye tato e manatu e avelo fa tamala le lo o lisiki e ave foi o komiki o le problem mar komiki no ele ai te tau tatu fa fitai o la ia ile hava ngoa la ka kala mai e prove tu ai le tatu fa tamala e oi ele ka kaunga ka ko blaming of form ave le ka ko problem to become the committee's problem no o lo problem o le lo au lisiki that's your problem that's my problem being a genuine le mafuanga nga le lo ai pe o lo fa kamala o le mea ngai le se mea komiki le mea nga ele la se mea ate ia fu o to le pu mala fufu isi komiti ma fa pe tu anga lo ama anga lo ama anga lo take responsibility responsible tato o lau tupe nga o iloa ya uia e kaunga ka le kupe le walu o mafuanga fu ila nga a mai e ke wa ke fa kaunga ka leanga e kaunga si vanga ngangar ka idi makala ka idua kala ia na mai lona ia e tango tau ai solo na te ila ia o tatu wo mai ma tulang fa pe o vanga na fa malu lu tuai ia to telo tatu ele se mela tele ia to talanga i committee no aya se vai nga fo ie o le lape ma tulang o committee sai ia i lo tatu nunga o le fa tuai le na tolo mai ia ai fa ka ile na se ile so aso tao ya se me le fai ia ma fai ngo fai o paulo foi ka ko ma fo le na ro ko de que le o ko ie na tio ko tickets ma wala se ko o ma fa ka fo kuranga maybe e fo ka ko le me o fa ka ko ni ese isavo ai a se o era fia skeke o america o la langi me fa ka ko tickets a ko mole but it has to be le na tonu ole ta wa fatino le fa fo le tunu ya ole au finally le fa kingo kaeo ya ka ko ma fa ya with the peki sa fa kausa tike peri fa kausa tike ai uso nga pisa ka kai le fa kausa tike la nga ko ngwa tu sa le o te le tanga tale tele le faitionga ele isa ka tike nga fa kawa ai te lo oi makua ku ikingo akara sike kere misi le misi mai e fa out of trial ya la nga yelo to me ka policies ya policies ele kula ele constitution si o me aka ko e yo ava o que vai ko si se bai o isi misa vai ka vale mo si the fact is that asia tema ma foi ma o le lulu o le fai Samoa e ti o la male markula fo va Samoa e pe o ka o la boca Samoa
mana ia tele tavale ia o ma to fa mai ai le tu malolonga langa i foi le tu ngia o le fionga ia vui le fia ma fa mai ai le proclame a o tato iai I le lulu all the best good luck fa manu ia tu o ai lava o le a sola ma le Land Cruiser sola ma le SUV sola ma le pe corso do fedisi wa lava la na Torsful. Andai o ai o le a sola ma nei fai longa uma. Fa mole mole aua nei e tia I ai lo tolu. Ke lo fai longa. Fa mole aua nei male pe le lua ainga. Aua nei ve vesi e fore ba kuno vai fai longa ia. Nga kusi mai kua. Ah, fai longa lo ne tolu sfuru afe. Fai longa lo na fa lua sfuru fa afe. Fai longa lona 5, lua se furu afe. Fai longa lona 1, se furu fa afe. Fai longa lona 7, se furu afe. Fai longa lona 8, valu afe. Fai longa lona 9, hono afe. Fai longa lona se furu 5 afe. Sumar tasi leilo atu. Se furu male fa afe. E se furu male lua tolu afe. Se furu male tolu lua afe. Se furu male fa afe 5 se lau. Male fai longa se fulu male 5 e afe tala. Ai kai ngange mo wasaka afe. Ka fiolai, ka fifi. A mawala u fai longa le afe. Ia e itanga te ia wai lo uloto te vili atu. Walango ka kongi. Ili kau mo mingi ai ti. E kanga sa wa o fai longa muri sulima. Asiata, Faremalu, Pio Vaurico. Ia. O fai aku purai ula ukanga se yo skemi o ko le ile ku ave mau e ku kau fi mai kau fi mai si o wa ya le na ta tu balonga a foi mai ya fa mai arma fa so mali sunga ya godfather ai tatu fa ma vai bole de fi ya ai le fa ma vai male fionga ya vui ma moli atu fa taimar fa ma lola ngau te lo tatu programa fai ule nei studio ule to malanga le so tao ya fa tai lo wa no te lo le tele ila to ma ai ngau lo na mai to te fe lo ai ya o lo fa vanga lava lu taimi ma lo wa no ya be so tatu programa ya ma wi to te li wa to le ma u to fo ya Australia ona fa tata mo sa mo ste bi bulbuliani ya fa wi le tu i piau ole ya me se fo ole va sai folonga ya lo fo ya tu fritua ya se vai ngati fi so no fai we to te lior marolonga ya on ta tu fa ma vai ka te le vai lo to fa vai malai a sia to fo le fa lungo ta tu por kala male nei o le tau te ya a me se fo yo le uso vai ane pa ia ma malu sunga le a taua ya no le ava no wa fa no le lau ma wa nei ai ale mana ia o le amana ia o lo to uso ia fa tau va ma le vai ia e mawai le ava no fa penei tatu te ia le nga la valea ia le tunu ho ia fa yo la sa tu fa fo ile aso na fi ma le nei aso ia i se upu le tau tamali I lo tu fa fo mai ia fa fo si sa ma tu fa mtala se usa le ia na si ona le nga o mata upu ia sa tala noa pa fe fuli sai o mata upu ele tau ngo fia vo ile matou fa longo ma le tapo inga le tunu yo le ala le ya tala fai mai le tunu asiata ya te tele a pesenga ia lava ya matua ile o ya fa mangalo mai se vai ngo le ona tatu to fe lo I stay mi mo mua ai a te fo yo no le ava no a te ya tu roso tu sai male ava no matango fi ya alo fatu fo ilo tatu tu no manuia se ingo lulu ta langa se ile lulu al kai ngala okay lungo le e krea kalo fa ai lena kulo fa pe mai lo manau ni ya o ele ke malo God bless so voya ta jol balonga a foi mai ya fa mai ar ma fa so me sunga le So fo manuia malangi ma o lo ingo o matai a leota sinau mea tau fao o a ua lawyer Samoa I nei mata ofisa o le WT Compensation Lawyers mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale whale whenga luenga na superannuation claims.
O le manulauti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma Fesoasoani i tangata uma o le Pasifika. ICR, a wae tā ua le mātou ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se Fesoasoani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le ofitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga i Okilani New Zealand nei, o oe malo aiga. Affordable funerals o le tani mo te miti ngā o le maliu maleoti. Miri mai loa, o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o, mātou te o atu i lau maota e tala noa. A wase tau whaamama a venga, mo to e saunginga, o le pele a te oe. Whakasau tai loa, matangi a mosa, i le mōpain o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, pusa maliu teu wina, i mamanu Pasifika. Whapea so se ata o designs. E ata ngi ai lo la tau soifua mātang o fie, mo le la le lei, au le lei. Afisota i loa, matangi a mosa i le olu a tasi, walu o noiva, walu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, ma ainga uma i New Zealand nei. Jaimiro watile ua joe luas fulmiruta na jale o le tula e fetu i le tautua foi. Faa wawa le tātou Blue Wave TV ma le porokalame o le tauta iae i le nei vaenga o le fiafi. Ia, fataro whadia Mark Carrillos hui le lea le mafuta mai i nai lauli i Samoa. Ia i le nei vaenga fo i o le fiafi ma lo atu ia mautu umalava ia o lo o mafuta mai. Whaafte iatu, whaamalo atu. Se i whate atu nei tātou waso whanau ia. Mole misa o le aso whanau mua le o le atato watu ai le otu ina atu ilunga o le aso whanau o le tama ia puati uli masao uitu ia happy birthday ia tom feita watu il fa Peritania happy birthday dad papa ia puati uli masao uitu. Dad was born on goodly parents. Dad was born of goodly parents. Uitu feite of Sinamonga saai masatu paitea savai. And Inosia Kalauni of Utulei, America, Samoa, on October the 29th, ile tusanga tasiva faiva no wingo nei ya America. Well, that's close full ngai. Manuela was soifua tama peleina fa fitai bo nga luega lelei uma o lo lofa malo ono sai taimi e o mai ai mai i le tino. O lo fa tuatua male anganga te talo i taimi uma ia manuia i matou le whanau. Alo whaanga mo o le tama e le mawai from your children, Zendra and Joe Danielu, Alvina and Bishop Mamea, Vincent and Monica Uitu, Carolyn and Semu Tomalu, and grandchildren Elliot Nayuli, Doa Mamea, Tanu Mamea, Lesina Talia Mailangi Tanielu, special love from his late wife and love of his life, Yulia Uitu, your guardian angel.
talo fai ia mo moli atua i mama lo fa anga mama fa manianga ma ka fatherly atua ia mo oele tama pelina ile atua nga lo fitu se fulu ma leono tau sanga ile so fa mria tele le tua o le isi aso fanau o le aso soifua o le tamaita ilea o lo onga lue ile malo atua nga lo supertasi tu sanga o happy 21st birthday Joanna Rolene Roberts. Ma tau te whaparu ia tū le ātuanga o loro sumaritasi tu sanga i le so Joanna Rolene Roberts. Ma tau te whawhetai i le tua. I lana whaamaro loga sili mo oe le pele e ui i le tele o fita ma whaikatao le reo langa ai le mawhai o le tūlafua ina ai oe e lo tātou ma teisiri le langi. Sana foa ia le tua nisi aso ma tau sanga se tele mo oe le awhawhine a wau tiu te ua wala au inai oe le tua e tenga lue ma au unai. Ma tau te alo lofa tele mo oe le pele alo whaanga ma wha manuianga mai i au ainga o malava ai mai se au tua ngane o lo huso ma au matua i Hawaii. Ia wha upopo tuai ma lo whaanga mai a Bishop Savainaya ma le faletua ia Antisiniva Savainaya ia mo oe i le nei vaenga fo i o le fiafile atuanga lo lua sumaritasi tausanga i le so. Ia, o tātou aso soifua le nā, o lea ua tau mai fo i le tātou ofisa. Ni e tele le tua atuanga o lua aso soifua. Eise si vaenga o le kako ruruori i le atau ai te ua misi. Le ke longa ua kawa uma i me sa singe po ka ia so ka ko so sangi ko le o por keringa me o eu e fai uma ia agora foi nga ka ko so a me sa ka ko ngi si a me fe ngo fia fai si lo wale ka kero agora fai nga fa mangi ni si foi le o le loti ke se fa pena ia langa e ka wan ka si kula fongo e ka vai kan ka ia ile tulanga o le wai fa pe se kula fongo si se kula fongo sa mo ia ole wala e fai ia na ke le la wala fai ta ua tele mai ia o foi la ia e ta ua nei vaenga nei mo o tou ie ia e fia i tulanga yo talonga ia o lo pumoni talonga o lulu ma pongesi wa umai si va ia ayo e to avoid ia ta fia ma fa mutaina le tulanga le uma enga wa ko ki ngai lo hulu iyo e ono e no fai sa wa tu sa wa lo wingoa wa ole sitanga tai so na lua so na taalo ele o pi fa le yango o ka piko silia nga ka pala si ele laki taka foi wa ile si vai nei ile tanga na lua so nga kongi kwa o be ia wa sa o foi la lista e kanga kai ngo uma enga e kelele nga ai maro ka sia tike ka tike fa ka ai maro a foi la nga por kusia ko ai le se me como e ile tanga tana fa tawo mai tu si se fulu le ya tawo ya ta ia ko ga mera e ile tanga tala i Australia na fa tawo mai tu si lo ka karango ko kusi ako e se fulu ia no ga ko wa fe fixera o masfulu to wa fixera o masfulu o mana te tongi o ma lava le foi la se fere le ia li siki ma mea o ma lava o le winga no la tala ia le fa pela ta te fatu wa o le fa so e to inga tangata e te le tupe na fa alu ai uma enga ele o mawutele se la ai lar ka ko inga kamba foi le ngai va wa i foi ka ia fe me ka ko papa kiu me fa pena peko asa wa avenga ole pepa kas tole ole pepa la ki ese me orka oi na la ma fai ona tatu tritonu le mele fa pea sole ola uka avale le ora ka avale se ba fiva kupele nga le ko ngere ticket ka suli makala misa $15 suli makala ticket kas e ma fai la ona tatu fa pea ora ka ola ulen cruise suli makala pe a ke wo ma e ke laki I think me ka wala ba o ko
ka ko pai sei pe ke maro pe le wa le maro le se me le ko pisa fu a maro ia ko mai ma pa pe o maro so lo maro le lo tik so lo maro e se le ngora ku si tik ko su wa so fa inga so down de fa fica ringa o le fa tayo no fai la lu nga fam jalanga la ua fai lulu sei kaya ta su malu o towie na misia le fa ternonga male fionga ia pulai ya o le toi highlight tu lea e se ia ko u mangu mero ngalo mangu mela yele I kokongi ngisi ya ai o ele na tongi ma o ai fo le tangata le nao iai matulanga fa pena ia le taimi ne wa tauna matana fa la talata le tangata io ole ku nga mo ka ko la vai aka ke si ku le aunga le fa mo o le kongi ngolo ia fo le mo sai lingo la mio ko lo ia le afie ko ka ka ko ngo o palmia o pula ya o sam o sibai o lise ma o horis ko ngo la ko le afie I mei lio ko kia ngalo lio ma lio ko nga le fam si konga ia su ke sis me fa penga o lo mangai sa ile se le ngia wa fa mo le ai mara tu mai la le ato mangkuala nga a fu ia ile o se lu piko I fo ile le lo na tupe au fa I to no mo wai le lu tele le nei ai a o fo ila I tu lango tanga te manu ma lo I fa I lo nga tupe tele lo to ma I so se ku so ole me ha kasi ele fa ngo fiela wa lo claim lo malo ele fa ngo fiela wa lo ke le vo ia va nga te tau ia ai amu iar ka fia wo ka le la malo ele corso wa fa un coupe ale to pe mai ku pe ka ko e manaia ai ku ka va le malo sa mo io le ale bingo la tala ia wala ka malo lo ka vale I le finga sia inga lo ka vale a via lo ka vale malo ma se le ni ma faina faisina ta loan foi le tu pela ia manu malo yo tu pesa mo ia ku sa mo ta sina vai nga ia manino yo tu pesa mo ne fa le ku pe sila fa ku pe amerika ia o winga to suru afe maybe what ko kia pe 21 pe se me fa pena e po suriva maybe 19 we sila ia o le fataua ai o tua pa te tua o te loe mai al se no le lulu o le toe mo le se fa matalanga committee ia male tu langa e fa fita ia I mo le tongina o tato loia ia na le fisiringia va nga na le fiafi ia pe o palengi fees tu langa tu pe na mau ai tongi loia ia ina ia wona I fenomia ia le uto mal mai le fiafi o kamalanga fato atupu mai le mai ayo lulu se fa ke mo mo ka ko failonga ia ona to mo se va no ha fio mai committee update mai pe la ko singi fa mo la va ia mo prices au ngi ka o le fonga le lulu o nga ka sa ia sa ngi pule po fefo o po skemi o julai ngala ko pule ngi fa ka ro ka vale ma me ia o le mga o ngi fa mo ko va ngi ka ko prices ia le foi que le foi que se le kaulia ia nga me o me siri o mo prices ia la se me o mo ia o fa mo nga le nga le fa lulu le daton la o le mele ia la se ki prices you know le what to si silatu ia o si vai nga tu por ato por le ato fiso na mafua ile fa mo ia o le vai nga nai uma me se update later on ale committee le to se vai nga fo about te loa to bunga ye le tulanga ole mo ila to le sidi mai le te lo le fato ato fa sidi mai ni si pe fo ringa le fato amba wole tato live ya em vai na to pe mai ai te sila le fatalo no nga ato ma le fio nga ya fipule ai mo o to wia wa le lo lo ato tickets
a fa pe foi na sa e po ina ia i lau telefoni confirm keep uma ia details na keep uma ma vaenga uma ele se vaenga e fa finga taile ma faina faia a fa pe ole na tu langa wa ia ta otolele na i lau telefoni ia palengi au informations ma informations al tangata le na fa tawina ia oe ia ma informations ale committee fa mariinga loa vaenga le check so awala le popole mo ila to we officially buy the tickets sorry kiki a misia we le se ticket to ta ilo ya la to we sa mo au te ro ya o le ila o ka se ile mo le se ticket to fa tawa e talia to fa mole e le se ticket o to fa tawa wa mai wa uma wa malolo Banga Samoa ia le Io se vanga Samoa mana tu le tu te fa fonga tu la ia pe palulu la le ia la fa ia la pe palulu Samoa la vai ia ai we give city mai te pe fa fen fa so tai Samoa ele ai o te le su e o between now and tomorrow su e le vango e fa mo le lava wa tato wa ia New Zealand ma Australia ma ila to o waleska ko ticket to e fa taua ma to e taliina ma wale vana va tu le so fa ngata o la lea vaenga me taua ai fa tai fo ma ia so longa le let's try that vaenga i le vilinga or ka ko la so ko fa longo fam talanga me ngai pulai you know ma ngai confidence le se ma ngai ke longa le se mo fare ko pa wa me ole kulanga fori paise me kaka malo ai ke o kupu ngi me ai o ke longa le se me fa penga pualanga ke la o tike se fa ka ko ia o se foi club sa ai ko la ki angi tike la nga alu direct sa ro nga le ka ye po le nga ka ko ye o fa ka la ko tike se ke ia o ko ke po ka dia bo le ko price lena taua ai ia foi o elena fa tau lo ticket tau le ai malo le so tau e live to sa on tasu malua te fa na tu tasu fur malua a fa pe o le te no na te fia sila mai lo na malo to fa na tu tasu fur lua o e sa o lu molo kiwi sulua Samoa e tu sa na tato New Zealand ai e fua mai o ele America Hawaii por lima America ia ona ese fo istete maula tu taimi nei te o manta watu ai or kai fa California la ngai tasile tu live veia Utah ya California lua tu live ve Missouri ya California mai so e tango ala oi ese ki ai lau kaimi ile taimi le Samoa or fa fengo fiel na e fa pena fo ya auto au setalia lo no winga e mana ia le va velo no winga na ka tu te ka ori etu ai o ka ki ko e va ku ai lunga ka ka le o ma ko sa nga le o balo ia mai ole ka fifi ai ki ro ka ele le ale ta va vi faiole ele va vi faiola o comment le ia ta fifi ngi ai se mai ma lo se pe pai ko ke fa ka wa ka ko ngi Kasia. Lai anana fatuna utala o upu fo I mata kuso ia fo e ko e o tangata fo ie le e favor e ta proclame ele me fa pe ia lo ko malo a woni o ia tele bana ole to o malo se pa no fa to ni o ke mo malo ni ka fa ko o le tangata ia ese le nga fa ka uma ya o le yo kanga ia ka malo le lo winga lo to fetu pe pa ha wi no fa tau ya wi lo tupi oh yeah e mo mai pe palanga ke you know it's fine ali ali malo ya ai malo tanga tai na fa tau mai te ula tu io ya a me sa mo ku lo wa nga lai e o ka ko ai na tonua ya o talana manai motunga afa awale lulu le so tai o ma de tato fai tau masina o mali tato fai tau vaiaso o mali tato fai tau aso ale o tato fai tau itula
ia ona se ile o le lulu na tele ai upu matala ia e faafetaitele ae leʻi faaiʻu ai le porokalame on behalf o i o le pulega a le Blue Wave TV momoli atu ai le mafaafetaitele ia i latou uma sa mafai ona lagolago i le saʻiliga o le amiatonu na tonu a faafetaitele ia ma le gata foʻi lai lea lei atou ona tā faasalalau uma ia maso o se kuaiga makafale ese e o ai tickets na o maisi i tangata ave i tangata na toe o uma mai ai faasalalau atu i luga i tatou ala leo o le mele mo moli atu ai le mafaafetaitele e tusa ai o le tou agalelei e tusa ai o lo tou alolofa ona o le saʻiliga o le amiotonu faafetaitele u te iloa se taimi ia e faafetai mai le komiti ia e ona o le maua faiva o i pei o le tatou ala ata pitosili lea na faasalalauina le tatou lulu mo le atu ai lenei afiafi ia o le matatalo ia maguia so o sesi o outou a o le sili o mea uma ia manuia le saʻiliga o le amiotonu ia le atou sausunoga faiu ka faamavae leai faafekai ua Mas foi esse que a malo ia voi o misi foi esse que o era voi Oscaria ko era Oscaria Samuel Oscaria ko era Oscaria la so ko para un ko país no ko foi Oscaria po usano esse ko ngala fai ia kasi ia mo ia le fo de ko e me umoro fofo ia como sano se me querer wala mo mo ko le lisamo ko ka ko ko nga pe kasi ali kula ko era fan ya o ngai me umala ya e lava le ya reporting of isso kai ya que salo le ko ai se causa ma que longa e disse me fare ko kasi foi la malanga mare la como ko foi ai ya ka voi ya ia ka fusui talo fai se uso foi mono a Pinati Williams mo le ingi pe paru wa uma wa de ko fa ka wan ka ko pe paru le na so va vai tu okay fa taila manula le fa mai ina fa taila le o mo mai sa u fa tali le vai nga le ya tawa i le fa o wina ba tu fo ista to ina fo le o tato ina le ye le ta fa mo mori le na ave Samoa a fo le ngosko inga misa le i utai i tu f po ko f e po uta le ye siona ka ko inga fo le ye le video fo le mana le la fa to afa ilo mai fa te tele la ufionga fo mu nama Yohane Malitato Pacific link okay o le utau nu lai Samoa o vai ngale na fa tadi ai se ka u ka ko o la receive le tato me alo fa seleni fa tai le Samaria ya stato ina foi le ai na fa to ya nam no to updating anga ile le fo ile taulangi so ai le tau nu le la o fa tai o le utau nu mai fa ilo mai la ready for collect le tato freight plus okay, I will let our team is Samoa. E pikir ka ko fa mo moli le mo statu ta ma fo le inai se ka ko inga fo le avel tatu me lo fa ka bai fo ia se tatu wa so upu ile dei fiafi ia na tuaya na so te ia tu ona o le fa tali o tonu o tatu freight Samoa e ila na ka lone fo le fa mo moli o tau mafa ese na mai tatu Samaria ngale lei mai Australia le tatu Pacific Link ia le tatu fa lo le fionga fa bu number for tua na la ua tonu ia le la ua fa ilo to ilo no winga se mai al proclame so ta ia tu Samoa tona ru tanga tatau e pick up mai tua tu fa tasi mal tatu seleni ia fa ilo tu fo ia fo si fa le tua le na so ta mai da le ta wolo na swafa ia ila lo South Island ya matou New Zealand e fo sia la to so swani o lo fia fa momoli te lo se so swani to seleni e te lo la so ra o mai la so taiao ia ona momoli lo la ia le maru se sio tatu team e pu ele le mai le tau au ino nei vaenga
ma fai au na fai le aso tai au ale fo le atu le stona yo no tai au le tatou lulu ma e fa tapena o mai le tatou timi Samoa ai fa tele lava ia le na o tu efu fa tele lava le la wo confirm mai lo tau du tatou fa moli Samoa vi ele li ia fa si foi le ma de fia fi fa mai al tatou tutu ma le onanga le Blue Wave TV ma le tatou proclaim le tutu ia fa la so tai au tatou toi proclaim le ve aso asia tabli ataua soifua mai manuia